Da bia be kwa koda ho bia no ma 10 cedis na phone no na toma wo da bi mi adwuma go school no mi tonsuo nti mi nyeska na me boabo na me di ato phone na waje mi nyeska kura na waje na wache mi nsamaje na nyewu na wo se wo ma misika wo de ma no go school no wo ma 20 cedis ya na se no o man biom wa jai ma misika no na wa ma misika ni bio ena wo de no oje me de no oje o se busa nse me ye ne mpina na aka se me ye ne mpina on fa me nya hwe nti satam na no okasa okano wo wanim on kan wo ni na si dan wote se me ba ne na fofo na mo ye no na aka se on pesa ge bi ye me ne ye family ge ne ye me maame nya nti ge ne busa nse me ye oge o se me nya ne ge on fa me nya hwe me nya oba na wa wo hwa wo ye oba on the san on the oka ono so wo nyoba wo mi sa ne se basket me nya ba na me ye den me ye ben ma Akoma efe wo fa me hene wo mi sa no so wo nyoba emo tiri nko se so di fie sen 22 years wow eba wo ni obani di nkomo a no wu bubo tiri nko 22 years etu nya sen wonyi sen na wo fie sen me na me wo 21 years you say now 21 years. So we see a basket so now we say 40 years. 14 years. In 2 minutes how many years? 9 years. Yeah? Winter how many years? Maybe say me 9 years. 9 years. Akoma FM. Oma usika. Wo catch them for say you obo. Wo to your bar. Ofa wo nya hwe no ni na wo ne netina 9 years ani o ti wu na be hu se wo ne basket twemp na na bre ben ade bi ode opinya mi e no tia mi ti so na me shi ko share soro nti na mu de me ba afi nti that day na mu de me bo ye ben ode opinya mi to tai so e na ode mi ti ebutu fom na ode the nine tia mi ti so e na me si ko share soro wo se ko share soro ene wo ho no ena intina that day na mina na ebe hu se meni ne hihye ho yes abro no wo bu wo mu ni fie na se ni fie ho ni fie ho na wa ye dan die na wo ye ya wotumi ebro sa abro no meni ma de a me ye me pa cha wo ye bibi woni ne te odomo sresre ni ade no so wo beka wa to tat so du ti ale bi o ka se bi se membla nti me bae no na ne bla ho nti me hu ne bla na me sie ise na obe hu no si mimpie na me nko nti okaze mimpie na me nko mebe kwa no opia me nti opia me na otia me ti so na me sin ko hye so e na omudi me ba afi nti na omudi me ba afi na me na hu se me ni ba city ne wo sabra na wonyam da bi na wonyanyin san ye ene otume bro wo eno kwa ne da wode bro ya obo me eno edi enti na ya no obro wo okaze mi manis kam kaze me fa mana no de ade abome omu fi o nyina obi ade bi ode we mob ene senipa but ebia eho ena wo mu ana wo nhira no ebefri aba enti de me pese me ka kire wo nyina say do not belittle people nkrofo wo ben wo nka say we de me kura me hwe ne so no from kura me nim dressing chair no me hu ofa chair no me weska chair no me daka ka papa mu chair no ebia ono ene wo boafo enu nti emfa ho ene obi a wo behia no boafo no it comes in so many ways obi ho ana na asem obeyi wa free wo ha ne amane bi mo obi ho nso na wo de no eba beboa wo sika sem chese omu ba se die tie bia enti nipa bia wo behia no try as much as possible so udi buo ebeba no esanse ebia ono ene wo destiny helper nyame enhia aha eye Akoma 87.9 FM Akoma 87.9 FM meeting at the Maa Akos program no eye Akoma mu nsem na ubehwe bia na eye Onua TV and afa Rabi 1 TV ubenya bi ahwe ho Facebook eye Akoma 87.9 like in page no comment na fe kwaso na share my more stars YouTube Akoma 879 FM Akoma 879 subscribe na mia
notification bell na subscribe so you get notified na won so ahia ma foforo so etumi enye bi ahwe na bibia ayekama na entempa yensan bre no first story a piwak natural the 3p garlic mixture ba and afa grow fine mochedro and then no yawada yene ye mame a ye friend of vida SCB edi nkomo na wode yewura ye friend Joe ene ba ye efiada what say yenya Joe Thursday ye friend wa yenya no ne me atom efiada no yenya no ema okache se adwada obeba no kosem Joe de wose ayoyo sa make say wo ha say mema no a bre bia me se ye fra womo etoto ayampia na womo ma no they don't have any case yazembia womo do facto chese fono de adware womo from head to toe na mema wo fra womo a womo de se yoyo na womo ba no na chese enti na ye behwe tenase ye because afenu ni nyina team ni nyina wa ha netie asem ni ye na edru said ya judge a wenim say ye best judge yen ya judge asem wantim sempa ba bia no kre de eda no ye de to because ye nsro wo bi anim nti ye ka no kre eno na nyame se yenye yen ye sibi eni nkomo mame ma wakwa abanza asibi akwa aba ejo so mako oba pani akwa aba ye mi sister papa akwa aba okay enti what say afenu ni nyina nka de a na wenim se ampaye a ebedwa asibi na no ye wada fiada wo de wasem beto yanim ene yenya team no e wa ha wo babo wasem ne tofa because omu wo bika wakasa jwa yenya wada kasa fiada ti bone tofa ntiase ewu ma ko be pa das ma so ne tofa me de ba ni o friend osin ni kunnim don't worry eno de when they what they train me medjuma ma so me patcho me bono tofa de tutu nti a me de badam papa me ne e wo ba na akola no won fi no won fi akola no nti me frɛ no ana me ka chense me sere na akola no won hwɛ no mame na adwuma a me ye no emboa me obi adwuma na me ye katua na wode mame no emboa me ana me won kwala ne bi nso wo ho omo papa nti ase nti me bre nti me sere no won hwɛ akola no ne suku kom na me so me ntime nya kakra hwɛ we no ma omo papa ni ho no nti me sere na me ka wo fi wo ma busumi na busumi num na ode 50 series aba wo ma busumi na busumi num na ode 20 series aba to bi okra oba akora na ode 1 series asa akola na nsem na ma busa ne sa de wo ye eni soso afi se ha me dodo o ye wo kwa me mfre na timi chebe se busumi me nsa nan no wa frɛ nto won teme ka no won frɛ me na me se me frɛ wa ye den akola no wo ka wo ma ho a enhyema wo firi wo ma mo so a ento sini enti ehu hia se ma hawo na me beye se me bre dada me de me bre fo dada nti me gusu bre e wo ma no waba aja no woko nti me sa frɛ no na me se me srɛ wa hwɛ wo ba no na me hwɛ me ma no ya tena ho ache nya ba hwɛ no e ka ho ba den sam no waji sika na sika no kwadu a wo de bɔ no sika na me ka che ne se won ma me kakra se akwala no so wadwuma sam nye menim sika na kakra asibi sika no breathe in ya ka se breathe in na ati ase breathe in not what breathe out so ati ase yem akwala no onhwe no nti sika no ma bi wo shia Joe no woni netina ye waji wusika ye wei wase mame 100 Ghana mame 200 Ghana mame 500 Ghana wo betu kwan wo oba wasanse send ni sika no fa bimbra ene ho niamaniema oba bi friend ya wase ne kuro no wabeka chance wo jiju sika na I want that enkran ne hwe ne de ye mfanto because what I know ne say wo buy see and you wusika enfamao you were listening na wa ha enti wo se me mbo no tofa nti na me di si wo se no so ma me sika no ba bi sika no wo no kwan yo fa so di sika no ho no me tofa enkura ne hwe ne de ebebem yenko sika ne de wagege bia wagege se me ma ne bi ne nua ka wo kwa akofa ka na aba na obeye ne taizi na adwuma sam nya ne ade wagi sika no di kan wagi 50 million your friend is I waje 5 million
5 million or J and or coy and was by no budget 20 million 20 million was 10 million 10 million that you want work at some called Jessica a call 1 man and also 5 million and so I was 3 million a car nisika as I can't press say ya was a family na me na misadiska and man ya kotor hunoma na ya sisi kano tai sai ba sai mia na misika na misade kotor na ya sade kano ashaka na mobio enti sika na ko so a na me ka kire wo se fam sika mame na me fanya madwuma na wo su wunni bi me pa me mbo udua na me su dua body me ntimi wo gye na ma ma udua na ma bo udua na me de wo ba famra kwan so na wo se mra kwan so na de he yiwe na wote ho na nukunu na jano na woni musam woni mesiesie a ade na wa siesie ne de na we so enya nkrofo na di no omo amgu ho omo ye papa ban omo ho sam omo atimi aka na omo abeka ne de na mesio so omo antimi aka omo de na me de omo na omo beka nko ade a me de beko Marco me pacho masam no na me de bedan okay enti Joshi awo no wo ka kire wo se owoyere de din kan me pacho asase ndi wan kan kire brebe na behuni o mbe huni na anche bia sa na me huni woni ne tena be sen fi sen bosume sen me ne betena be se me fa na se be se bosume mienum okay oshi awo na wo awoda bosume mienum na hu so owoyere me pacho eno no na bo wa mane na akote na bonten obi na ka kire me okay Joshi awo no yemre sika no so di senya ansa na all start your demand sika de afri ho a me fa na se be se bosume be se ko be se nan mo hono mo no eno wasase gigi sika wo me ho okay sabre no na be ma wo yire na obefa side chick no sabre na be me wo like wo ma wo sika bi wo bisa ni sika ma wo ma obi no wo se o be me kra de me ni hia ye be bosume nan mu ni ohwe me ye me bisa bibi o de ma me ntigi na wo no so bisa me sika me fa ma no no hell be pa twa de bi 4 months ni na ne kapre ma hoda o me fa se bia 20 cedi die obama me 20 cedi 20 cedis a day nya de bia na obama me 20 cedi bia me fa se be se 3 days 4 days o se di 20 cedi duma sam ye ya o de hwemanim na me koso mama obi we share no now han wodan me pacho na me han na ye papa maame abrewo bi fie na yete nti na wote wo fie nya me fie na ya abrewo wote dem me chese so abrewo but wo dan ya wo okay nti wo share be me wo ka kire ni say me kra me gida metu se obi kra dem na me da nti me ntumi fa be ma so nka me ho me da nti be ma se wo pemedi a ani han dan ma me na me nkodem na ya watumi a me pacho me ka kire no na ono akora mpo confirm say adwuma sam no wo fom na me hwe nanim na adwuma sam koso oba han ya ama me jo han ma me pacho wan han ya ama me wan han ya ama me pacho da bi wan han dan na ma pacho da mo tren fie sen 13 years ni wan han dan bia ma wan wan han de me fa no say me diska na ma no akwa han ne wo adikuro mu no na me tua no ka ansa the following year no na ono wo tua ye enti se wo check sika dodo a wo dia ma jo a ebeso mbe sen sika dodo a me de ma no a wagigi afiri me nsam de ebe 90 million be 90 million be 9000 patwan 9000 me patwan ayi bi kura egu na che se dia wo dia ma me wa hai wo yi bi egu no ebi ni we nim ana na wo yi bi egu because be ma onu na ja wo na eja no ese na me se me ne ntimitena ade asetra me na che no emboa me ene sen asa abofra bayentem won fi nyehwe me busa no so se won hwa akora ya no ototo ayampia bi okora no otufo no osoroko ana me se me ntimi okay Ismail ya baje na sa untumi dia na me sika ma wani agini nyina no wasa atene so because there were 5180 total no ka ne dia ni ho ka ne nko ma choro Ismail baje wo ho boa me why yo ene ya na wodi atoso ama me because we on the car a car wo bo wo car ne ho ene gu ase no 3940 ena afi bema wodidi ma botomu eno nso so wusika ya wadi woni botomu ni fama me eno nso ena wo kiremu a watwero no se total ni na wo e wo kire ha
we 3,000 we okay that's it and saying 5,180 no ko plus 3,000 international say yakeka ko 9,000 no I don't know great me pa chu onti no eno no ode atoso no obetumi ahwebi na afei na yewre ba be kire mu jo memo ha obai woni no kwa beso o me eya no aka say go fidie ni mama me hu no ana me ne transfer eyire Akoma FM. okay wushia no wen woni ne tena asese yere wo ye ne ho ade because ye ka se wo bi yiri ni wo bi a je se wo de na kofia kwaye ne ho ade ne ho ade de me ye fa na wushia no me pa cho no na de ne ho hyehye wo ana wo na akose ne pe na asetena ni mu no ede e me koso a wagigi ne sika watwera brai nti ye nto aso ni sika de start free baby a wushia no mishia no na wo ye area na ye kekan na bibia ye fa ye kekan se boy empratry me ne kan se me pe no open so na starting movement nti the starting movement no and check is be 2 weeks equal 1 month ana me brother be friend me akon to be so o friend me say onya connection me to say me ba me chen wo Italy let me say okay and this idea how you want to cry ya ba santi me say me ba and no your connection na eja me ado me di sim Italy na o maka say membra man no ko your connection because of travel and tours mom ko your connection no more from ko Italy the rate okay omo de bi twum ko take omo twum ko take ya me ko no take wono ana me kwaya stranded o de me ko fa nsuo so man me ko me ton nsuo na me simi ntumi ntra na ya me adu me kakra na my brother no o sam brim skara me back to Ghana enti me ba no still me no na etwo yanko sika me mobi bibia me mobi but me no batra na o kasa wo mun sika na still obedi wachi aje so wikire me mo akomatem bia dan no kasa ko hide first no eye onu ni sika anya misika me no kwa de maka anya ni sika anya misika no ko hide dan no because that time na feel me fi take na banti na me start ejuma na mo ko hide dan ma if you say me hide dan no man but me this best 8 years ni me na me twa dan ko me twa bi da me twa ni na oh edan ewu a me na me twa ni na me na me twa ni na ntwa bisa no ntwa bi da me na twa and me wo ha na him for crowd ba frame me na me diska na ba nti o ka say me nhwa no me nti ase asamo yi o de me ko o de ye nya ho ma me twa calculations o ye ntina me pese calculation ye sika no sika han embra o de me ko first no o do ko sister chasing wo eyi o kwa say me de ka 43 million I say 43 million there me de ye den me ji aye den I say car some let me say car some there and they me aware me na we are aware ne say nchire ye me aware say o de ni sika ye car no na car ni sika o de ye kra 20 million kra de ya nti me de ni pa na okofa car ni wa kra de bre me no de na ba ono so na ono ne ko fitemo spray no wo nyina ma sika no ono o say o de ama me no o sika nche me se ye hwe car no emma no ebeto mo sen start mam ebia na mo pa adwuma bu di nti start ho no ye na ba ne say car no me me last born me ko fa no be 7 years o man no okay na me de me yiri okay me na me titi na ma ne wi school e wa hase e kuma se ana me papa e ka se me fa akwala na mbra no hu na ede ache Mr Father ase me fa akwala na mbra no hu na ache fi se me ba fa no ko no o hu ne da si asam so na kanentem o hu ne da na wo wi school dia me fa na mbra no hwe no nti me de no ko no Akoma FM ase akwala onyi wifi na me say I say o me ho no ka no hu bibi wo ka no eno nti wo de ye nya ka no dia na asam na eba no no nti eba ne sa no na papa ne je akwara ne say sa da no so betro no so secondary school na papa ne me trans na o ka che me say ajo wa ya de
sɛ wotuma ahwɛ akɔlɛ ama na ewie school deɛ meso metoa no so na meso ɔwɔ adeɛ a wɔsɛ meso meyɛ ma wo ɛne ne kaa no ɛna papa no ɛma kaa no ɛde ɛbɛdi yɛ hɔ mono ɔkasɛ gye kaa no like ɔde kyɛw anafa kɔyɛ adwuma wakasɛ memfa kɔyɛ adwuma ɔde ma me kwa okay nti kaa no soso meso mamfa mba Kumasi gya kaa ma me nua no sɛ ɔmo yusu because ata me yusu moto kɛseɛ nti kaa no memfa kaa nyɛ bibia me hɔ ano ɔfrɛ me sɛ membra mɛfa ɛyi kaa no mfa mkɔ na kaa na ɔmo de akɔsɛ si mo de battery asɛ poku ase na sɛ na ɛda na mo de kopie hɔ ɔsɛ a saa na me sɛ okay na me fa driver okro ba ha se na me fa me to battery na me driver no nyina yɛkɔ Accra yɛkɔ yɛduruwa na yɛhu sɛ kaa no na esi wɔ no na wotie nti pa na kasa yɛde battery no kɔsi so yɛbɔ so a na kaa na agye so na driver no ka sɛ ɛne yɛsaka kaa deɛ ne yɛsa akɔ Kumasi na me sɛ no ma bɛduru wɔ no deɛ ma bɛduru Accra deɛ ma bɛduru me kurom nti ɔno ɔmfa kaa no fɔnkɔ poku ase bebe ɔno ɔte no na me so me kɔ me kurom akɔkyia me busu afa yɛde aba me ba na yɛkɔ nti me ba no na me ba gɛ baako so ɔkɔ me na akɔ secondary school wɔ saa bia no ɔma wɔwie school na me fa no na me de ne kaa driver no na yɛde kaa no bɛduru kurom ha yɛde bɛduru ha no na kaa no yɛde bɛduru kaa no me use no as a private me na me twi nti driver wɔ ya na obeko bia me pese me hu kwan kra fa so ma me sika bedi no won na me bakan wache enti ayesa no baka wo kokko fa kan 1.5 million ayesa no ana medical bedu o na eye papa na me kan o de kan man no papa no ka baby ana me ko eye na wo di machi ko eye ni bi okwa no ko hu me nua no na me nua no nim ne da okwa eye no ko hu me nua no na me nim nua o ni me nua no kan ho me ba na ka me say da kai wotimi wo adwuma ba na papa ba na wo ya wo su private jo me pentro me twantro wakasa ma me kasa ma nafo ana na wotu asam no wo twantro antro twantro ya kasa wo so ka asam no straight say ye bodua ha me wo de dua kwa ya wo di huro me suro wo dua bo me ye bi da me do sa ka wo ka dua bo me ko yan ka me bo wa me kaba me nya bi da me ko dua no bo ma ho na me nua okache me nua no from say won ka no kore ba wo ka no kore ba wo dem wo twi no rough nti ka no onfa ye taxi o tu ni na ye fita no ka no me taxi me scam me be taxi me so me ready say me taxi adwuma on na ka say in fact asibi na ka say in fact ka ni taxi na me twi ka no rough na me se me ka pa boni ni papa daba no ha wo da nya abutre me na me nya asibi wo kasa na kasa wo na wa baka wa wo twantro wa station nu we ka miensa station nu de di kan ye se kofa kan ma yi fa bra na mo fa ma driver na driver nya aduma enjimi sika ma me fa ka na wa fa anko ne ba fie na wo se asibi wo ya kasa wa kasa me so me kasa me asibi twantro me twantro na me fie se asibi ntumi kan na no ntum e ma mintie nwia so wo hwe na so wo twantro na wachi egu wahwene ba bi o twantro me twantro na me twantro wo so be ba be yi question ne bia no na wa yi enti no ana no ye ma kwan ma okasa ma ne nkasa na mente na asem no so ase se wo sign interrupt bi ma me ayi enti na me no from say oba na say me twi kan rough enti kan on fa taxi na me ka che me no say me taxi adwuma me ntumi ye taxi adwuma me nim ni kan ka nti so ono mo se o de taxi a wo be hu we ye na hu no na kasa so be taxi minister be taxi na ono ba ka say obonye ska da taxi eya asibi no o ka say obonye ska da taxi am se me ande mini ayibia wo sika na o de da mini ayibia ana o ko first ska de o de buy o de send o de terminal bakani o san so de terminal buy na ska na o de buy no man so o de yere wani so o se nyame ya de bia o ye man so ska mu ti wani so driver ni no ono kaka no ono odi car no ndo ko fitem moku obo mo ye nyi omo ho driver ni no me driver nti se weda no okase obagi 10 cedi a wo na driver no ko no makotua man so sika no mu no makotua ma ne o ye adwuma no ne o spray car wa na wutua sika no ma no nyem na megi sika kwa mani pakro so hu nti ye wie no omo wie ni nya wie no omo wie ni nya wie no na
balance e car scan balance e car no ko fili car no ko fili car ne tank no but the my driver Akoma FM. to the driver me mpo makasa me na me ye be ma nti se car na ye taxi e wie dia omo fama me hwa so na me mfentu etia car no na me kan so say ase omo obeda car no aye taxi we kan say we dey won fa won say me fa wo na me ade mama no ye wie dey ye se ma me te ade mama me na me fa wo no say ono kacha me se me nua ne se o de car no ma me de ko me fia me de ko hwe me yire na me mba nti o fa car no ma me ena ma car no ma ko no ena car no ma ko no car no start say ye adwuma o start say ye adwuma no just a month ana no frame phone so na me cause na me call adwuma me ye adwuma akra da de o frame phone say car na ye adwuma wanya 9 million ye say ton container na madam fu bi ka bo mama ne easy bo mama ne na me say open container ato ade o ma car sika na o de car no usika na o de car nti wanya 9 million na fotua ka nje se car na start ye adwuma na ye says na ma no oye car no me kama ma mu se car no ye adwuma akopim se car no ensay mpo be ye no 1 cedi say damani bia no odi 1 cedi ama me say bia oba no kra ni wonti jetu no ho bi nsi ba kwem da aye adwuma bosom say aye adwuma 1 year 6 months ni nyina mu ye says na ma no 1 cedi kwa mansom 1 cedi mansom da so into odi me kwai no odi ko first odi ko station first no na okay me so me ka me say no kwese o discover but car no so aye adwuma 1 year 6 months nti ombu akonta car no a oda aye adwuma no ombu akonta na sem balance na ma balance no wonti ombu akonta bia was car no watwi ama o matwi car no 1 year 6 months na anji mo 1 cedi wo da waji ska nyina na wo sa baka se me de o kadia ene ka ba na me de o okay eno ho no okay nti ye mra na ye hwe ena no nti ye hunu car na de no ti se car na kodi e wo hwan ho se e wo mo na se na car no bedi mo ni boy bi ono na friend bodani ono na friend bodani no wa na boy no friends da na me say car no crutch ahye na ma Akoma o se o ma miska na me fa kwa ya o si o magiska o mo na me say na bia wo fa car no why say sama me da says no na tell me ye bo ma ba no na den tell wo ba mo ho abagiska kwa ya crutch wo me yes say me nyi kwa say o ba mo abagiska ana o si no so pe car no da ye djuma boy no hard worker na ma me bi wo the side wo na o ko ji boy no ko giska me am hu ko gis 1 million no do ko ye car no o ye car no wie a no de car no be ye djuma no wati ni sika wo si waji car no wo fama no on fa ye djuma wo fama no on fa ye djuma boy no so nyame se enka no kwa ni su ya heja nti e ba ni sa no na boy no o ko do so ko ji ni sika no ne ntukwa ko nti boy no ka fa onum kofu ya de bi o ko da kura akasakasa boy na didi boy na tan boy no o pia bontia na o tam bo ebo ka no back eyi no whisky na ahwe no o tam bo na o bo pum o pai no boy no o pai hwe no 1 million ti o pai hwe no okay ana wo frame say boy na baba hwe na me say den na o baba hwe no because o catch me say o pesca ko ye crutch nti ono na man bedi wo ho na na me ba the second one so ya mo am ya radio you mati ye ma meti o beka se ye yenti ase ye bebi sa mati ebi nso ti ase ho be nti of no catch me say boy no aba hwe me say 1 million one farmer boy ye to aba hwe okay sadia me friend madam fu driver na kojo mensa na me say kojo o so say boy na abo ka na hwe ko hwe say ye no kra o ko so abo no na me friend kojo mensa na me send kojo mensa sika so 100 Ghana no manya 100 Ghana kojo mensa we your driver no na me kai kojo ko bisa whether no mo ye ka no say ahwehwe no yo mo sha sen nto mbe ye ma kojo mensa no be tu ka no e de koy mom ko to ahwehwe ne ye eno omo gime satam no kra de that omo gime 4.5 na me tuaka na omo ye no o wie no san tu ka no de braw be si ufi ho ansa me buy no na me ko ho
anadwo bi man kwantam me koduru wona edan me ma ha wo ne me ba na ewum me kwa ni nipa mma mienu ka ho akwara ne ka ho wo dem wo me se sa dem ntum de dem wo me ko wo si da ma me ko me de dem wo me se ye kro bi ye chisa me se me ko o so mu se o ma me ko me se me ko no me peti no o jira onya baby tsina o jina wo ya no akasa asibo to ono so asan tambo ono a asan tambo e de pa hwehwe na me ko ye 4.5 no asan tambo san ba hwehwe mu sa pa no ono a asan tambo de ba hwehwe mu pa hwehwe no ya o ka sada na wo se wo na da me ko tsaka no me ko na emana no egu no na ukodro beta me es be 9 mo be 9 anajo na me simen na na omo beda na like omo da ho yes say on say no kromfo ne mba something like ne sister back ho na no so ba so omo beda one room e na wo ko ye chenchina achi wo se ni wo mu nyina na enda dem na me se da me ye krom ye chisa ntimen da ene ode bo pa ya hwehwe me na me ka kire o okay me ka se me go me tia mo ode bo ba hwe no pa ya hwe no ehwana me ka se oba me di agro ba se ka no ana me anadwuno ye de ka no me de koy nti ada pa no ana me pebusia me se akose aka na hwehwe ana me de ka de besi wo se sasa na oya di aka no me mfa ma no bio nti ka na siwo sisi na kai pepe na mo de koy road wet no e wono ta me je ka no kra me si on fa pepe no ma me na me mfa ntu ko road wet na ka no mo mfa ye adwuma on pepe no se ayira on fa ma be okay wa na obi bia ku nti anu ti na ma ka no bedi ene bedi mo ho okay asibi yes ka na mo de ba ye no wo bo ho ka be sen me e ka me boy die nyame nim no kore sa ta me nsusu bone nti e na me so ade ba ko me nko school me nim ade nti na me ntworo so egumitirim nim se me sika se na waje me sika se na waje enye de waje enye de ode ma me because e do anas wo ba no obeda wasa ka che wo san wo aduane ma no wo ba wo aduane amebo na wo kan nyina me hu no kore wa ka me sika wo ho ka na me no ma bo ho ka sen ma bo ho ka pa asibi sen e na ma twere gumu no sen dabi yes many abrio obi abo sisi no balance ye wie ana ya me sika won ho na ya 90 na maka ho asam dabi kan wo bo ho ka sen ye ji sika no one by one kan wo bo ho ka sen first na wo kwa akra akofa kan na aba no 5 million me pese 20 million okay 5 million 5 million yenko 20 million na me so muda 5 million 3 million ena sa sika wa wo kan ma fa me san so muda ena de ode ko so say say wo kwa me no so I have 500 1 million ka wo na wo sika me sika wo papa wi kura me na me gina wo me do ko sirem tongo na ko gina ko si o papa wo ja wo yere ho me na me ka cho ba me say eduro na o ya me dia wo ja ma mi ho me di na ti boy na ko yere fa tongo me ko yes yi e ma ka bisa no ati saura wa ka chele se me do wo ko eduro me ka cho bia wo na ko wura busu mu wo chechire na na me ti tongo pesa me ti tongo me wo jiji me sika di me ma ji sika me bra ho me ji sika mo sami de se ba ya hwehwemu fa sami na fa na wo ya hwehwemu me bra ho na ma me ko busa no na wo je me sika de ko malam me de sika ko malam me ma ko malam oda odi me ko se tongo no ye ko ye ye no odi me ko se odi ko chia de papa no enti mo ko ma me odi me ko first one me ba ma me edru me ntwatwo ono odi me ko ni papa wo ye ko hwini ko papa me na me de ko ati na me de me nko ko pe wo na wo na me de ye be kan papa pa ni enti ai tongo no ko di ndasa wo me ko di 3 days o ko di 3 days o ko akra wo yire se o kwan ma nkra me yire me ni de me tem bia ma pa na chokra dada kra wo sa de me ma pa na chow de e ko ni wachi but o ko me bi sasa wo kra ma nkra no e na ko di what 3 days 3 days enti na wo dwen se obey die no obey like me twa me ka se me koya adwuma baby
man kan say me ko eye otongo nti se wo ko ye no wa man ka de asem to me da hye no ene wo ma so na sa da me tijai ma me kan pi say ababa we ye baba kwam no be na wo twe me ko fi da I have to speak the truth. Me come the truth. Me too. Me too. Me na what you don't go fear that one na mo. Me too. Me you ya from for papa we ya baba for. Me come look at them. We ni pa boni ni papa. Me too. Me you know what? Wa bua. Wa kwa edu ko o ko fa o ba o tumi ko da o tumi ko. Mani la me wo. O bua. Thomas o me kai. Da mo o bi say me ko do so. O me ko say. So na wo jiji mi sika di. Me ma ko che o ko che o papa no. Na me ma jo ada ti na me sa di mi sika ma o. Our station. No see, o papa ko che wo. O papa ko che wo. Ya fa moto. Shi ya ko do wo do. Ana ni papa ka to ye eyi sa agofo bia. O bua. Edu sufo bia. O bua we ni pa boni ni pa. O wi abo udua no. Wa ko fa do ka ni nim. Wo wi ade en Wo wi ade what you saying? Wa wi me. ye won tro Me tron da. Ma ko jai na ntro bi ho no ma e. Edu ko ye pote o. Wo ka so wo bai. Wo ba kwa na me nim ho he. Enti nyo na ko Me wan na je ko na wo ko. Me ko ye. Shut up. Ko ye no ti. Oba ye be mati na ko pawia. Na wo twi no wo me ska me nka say wa je ska wo. me chese Don't me last spend one kasa. oh what spend Na spend one o ni ska mo ba. Ye mi sa na mo ska ba ye mi sa. Me na fra wo sa bra to mo. What you say me ba ska mo me sa ko ba to mo. Na wo so wo wo ju ma fantasy. No wa me ma mo ska say. Wo ba ye ni mama. Me papa ye wo ba me ko me say wo wa fra wa na akọ because so ne me jale kwa mane koy na me san koy na me sa funu kwa se me na tiwa me na wodi a o sa ma me na o sa me yes ase no me ye okay me ye o ye wo ho me ye asibi o ya asedi bi ho me ye ono aka wasemu bai wa anya asedi bi ase wo no ne woti a wo ne wa wo asedi o ye ne de he apata shigalo na otoye eno na ya sedi eno na de okay so mukro won se bia obi ni obi wo na omo nim no first day wo na de na wo ba ya no eje o wo ba ya no na ya siem ya wie me papa ya siem papa wie da ya wie bibia ma ahoko obi akoma bi no sa tie sa da na wo ba ye wo ba ye na omo se tie sa da wo ni wa gafra kusa say ya gafra o me ni padro ma me do ko e say the man wo bre e ma dwen wo wuta o sia se nyama dwen wa na nyama ya dwen wo bia dro go ya ni ma ade wona na mo ma so na wona na ma sa ma ni hina so ye waduro meba sa ma ni hina eche wu na ana do dura ya na me ko no tie na me ko no eduko mi si wo exhibit one kwa no to am ye tie ni dia na che say wo ya de no e na wo de kwa no de bra so adan so entro me na me drive program I saw you what to do mi si wo ba me utie mi si wo sa ba junction na me ko eduko mo man omo se sade no omo mo tena kwa wo se sade no buwani oto e no se de yan o se kachi ma mi ska men ka sam nchiraw na man mi 5 cd na me dan man o se o so bi se o se wo ko ba kokko na me se ayin o se oba no I'm telling you o se oba no o ye odo di ago beku me ba no ka che se obi aka che me se wo beku me bi se man ka ma ba no ka che me ma ko se nja ma no ka wie o ka che me skara me de me no git enti wo man ne ka che wo se wo ko ba kokko sa ba no wo beku no e patch uni ni jai anasa wo ko so a me na njai eni na aboa me na njai na me ka che papa ne ma me che papa ne ka che me se wo kwa ka che no o se wo kwa ka che no na so wo ka che na adekwa wa ye no ni na besai papa ne ka che me street na se o se ni na besai ya so won ka che o se wo ka che na sa kwadi wo ka che na wo ba adekwa dabi mini wawo na nyami asuma wo bia me na be ka che me se ba me ne tie ni nyami a wo beku me ko ka che no ade na se na me ka che ni wie ya ma tweme ho ma ko ka che ni se kodi papa ehwo no na ma me ho ba me ho so no
sa sam no be mu no ba so nti ba sa no den oh one me gia ho no ko nya na aka chem so as only net tonight because na ne me gia me ne te wo bet na me nko ho gidigidi be ko wa na chese be ko ba kola ni sika woni na anabie mu ni na anya hwebie mu oh na de na ntuma kase be na anabie amane ne dai me ne da me ntuma kase obi aboa ma de na titi wani so se dro no ode ye bu adro na titi wani so adro ni titi wani so nipa no kra wu na ye obonsam enti wusi dan san ne koda bie mu ande asibi ande ade mama de say eja yen obi beka said ye mama de say eja bibi sanya ma ye de fawo ni so wi a na wa adwene nyina asai unya nwie sabe sa wo foforo wo yerechi aba no kwa na mehwehwe na osi de nkunimi no ona mehwehwe asibi obeka kire wo da say wakohia wo bia wo say obekun ehu beku no ma ko me pacho me yinne asam ya na ha walking me kat awurade am ewiase ehu papa yi enko ho say bia wo yire me na me se me mpa wo me no ntimi ntena enho say bia wo yire ti ha da bi me yire se me o kaka we da na wo yire o betan betu ho say na makoyi say me tie o mo ka so o record ni na me tie o ka so wa den say my say ne my say na me oba yeyi bo oba yaka che wo say onya wo beku won kwasa wo yire ansa ankyere de say no onim no onim yiri me ya sama meti ya ba tie be me say oba malam bie hu no aka ache wo say sa ba we ya bo wa me na da ho ya wo beku am ya kwa akosie wom wo sign the same ba ekokodai kwatenai se wo ba no wa ye dan sabe ne kitaba enti me kwa ho tie ma meti nye se me kwa ho hwede bi na me kase bi na me kase me kwa na me kwato se mba menu gudemo me se me kwa ona me kuso a se ka no ona me kuso a se ka no so enti ona onya mbe na to no onya mbe otu pom minimum si na kwase ne na so mpani bi mo si de ko bo minimum oso ye den me se wonu ase ne pe ba so tunu so ba ne wudi ni na wo so ja no si de na ko bo ni mu ono so mpani na si aye ko sister sese no ana mo bi se no se on tu minimum tena bio na nsen a be wa mantani obetuma nya be wa mantani e ko sister sese no okay na be se wo yire nso mere onso mistakes in there aba ene de mistake na ba ti brebe na realize say why you mistake mu de me dey ma pa de chow dey ma pa ne chow kasa because me yere kan okasa de okan me ntie okasa de wentie jo okasa de wentie o se me yere ka che me say wa ko paibo mo ma kan say me di oba de echi da me ntwe no ho okasa tam na ade no agumani siti okan me ntie ade no wade agu ani sojo on tomorrow oduma mami why you for boys mentality I no for boys mentality me she e wo dukromo no sabe ko amesi be week na me ko e mentality be she ho nyina e wo demo no bi sense e wo hini ahede ba ko kra ni me ko sabe ko mentality o see hu be mentality no odi nyina ko aduro so I don't know me mentality me she no bi sense ba ko oni ba ko kra ma che so be ya mentality what you akogwe nipa wo no sa ne be me so mense bi ko mani mentality no de mentality wo me so nya me dua mentality na wo yi me pacho me ati wo ya wo ye dipa me da ye mentality no de ko fa mentality enko be na no ya wo mentality wo so no wo no say menimo na bi da so go dem ho na ebi da so ho me ayi da obadaye da no obadaye last bi obadaye ayi me nika white adukwa nyane dio ayi be me ye adwuma alaji ne mada difra abrochire bae na omu yiyi na me yi kogu ho busa ne se e wo no ho obadaye na nika white na wo se wo kra wo yire se wo koye adwuma wo ayi baby ebeneze wo yi ahima ko se he wo koye adwuma wo wo ko ho wanda na wo babadaye ade echi wo ko wo sa badaye na wo fa sa nika no emu kra me ka che sente wo kra ayi me sister so wo ko he wo sister no wo like sa na sa na me ka wo na chi no ne di no be won di machi
Ayo. Dabi me say me say ya me kura ka me friend say sister. Me tin ka say me asa me kura. Ayo. O si musika mo. Mami me almost say. O ka let's get on no I want to tell you. Ana me busa na say na wo kwa so wo kwa adwuma no wa ka chen say wo ba ha. Ana wo se ai wa ka kire no. Na me say ai obuo aduro be na akwaje aduane ma na me pa ke bi so kire me aduro ko na me na wodi gu aduane ma me fi no hu bi ma fo na ma so ma chini e ana no wa tra me yere ko fi we wona tra central me dem ka kiro me go tell bia audience for ma me wo fi won they will tell you more week it's a week as am akofi Monday na me dem ka ma saba what if you say 56 years okay ana duro na ti ade do a mano mo ye ya drogo na bia na mental na wo hine chi na friend na yere nsabasi mes na aduane sa wo ji ma ko me nya bi da ma no ma asa de say me nya bi da me yi say met me do na ko na sa wo di abona wo kan wo peso no me you say ya kwa ofiri na vrongo ba tongo so ko hwehwe na dwuma sam na me o say ya kwa sa busom kase no ho a asam ba ekira e be ka me na se me nko ana wo so ko be fufro me ji say na me me say me nwura busom ho ma me de dwuma ya de papa na me say me ayi wono wonte de o ka no ono so nte de o ka no o ba ya me say ne kwadro so we be ya me say ade a wo bia ye no mo aka me ye me de tie de me ka no si me ko chele papa no nti abi ko odem ko first one we dey kasagu we no ko sa ye odem ko first one lolly station ne ko chia no na se kecho ba ko susu wo ho e wa na ko wo hene owo nti me dey no na sran nti na nim so ado ko sran o si e ko chele papa o si e ko chele papa o na me ka chiro me ka bibia na me ka chiro wi jo no ba wu abra wa ni eti o kwasa wono o kwasa wono no kwa ye wono si wa me na wa mo mu na be yo me o de ma fa kwan bebre so be ene sa wo me nim se ya so pedua bo pa me ma do da ka be ye ya me percent wo kesi so me pedua bo because me pedua me mo bi da but metimi am bible no what so amaka na me gidi se woni ne ko ye no woni na kwa bosom ya ko ne ko ya ko papa ko ya ko bi ma na ya bosom fie 56 years you are not a kid eno asa meka no anya ntwa de metwa o eti anya wo na woni ne kwa mama na me ko se na so na brongo ho wo se hefa na brongo nya na brongo tongo ho no onko hoda me ko hoda ono so na hoda o se den hu se abusum fie ne yankɔ ne afɛ ma ko me pa cho me papa yi ya no ka me na de odi me ma me achi e ka ba bi e na ofiri na vrongo no baaye nti ya fira yie na ase ne ya kɔ fie nti wo daaye na de kyen ye no e na wo se ka wo ya bosom no ho a ka wo be kɔ akɔ wo dwuma sam e na wo eto bo me ka kire me ma so onya bosom ho a wo be kɔ but oni mu se bia bosom ni nti be kɔ but onya okay yanko ana me se sa bosom no be bia wo yan yeso ye soro ho nti me de me nkɔ ho da me nkɔ bosom ho da na mebusa me wo fa na ahwe nti me kwa me ma me na me ka kire na me ono so me na nya akɔpɔ nto oni de enu de wonim ho hwe ana me ka kire sa mo de ya ka ha nti se wo ko kire no sadi me na ko me wo fa no ho na wo ko kire na me wo fa no se ahonom no wo me nkɔ ho aha ana wo se enie se bebi wo ho no ma wo ma ye nkɔ ana papa ni kire bra bi se ye nkɔ busa sa bra no hwɛ na nunua ba bi ne kunu enom nsanto wo mo de ne kɔ ho e ma ne ye yie nte ye nkɔ busa bra no se bi ka kwa ka se me ne na kɔ ye ka se onya ba bi sa wo be ko obie mebu o de me nkan so anu na okro no o ka kire o se we ni intention like me say
me de me boss what is some question na na ko e wo de osi to kumasi a sanoka wo de me na me ko fa ne ma wo 56 me ya ko fa men den wo yiri ni ene Ghana ye din Yesu na wo nkransi ache wo ne wo nkransi me ba so sesi a me we say what me fedro so 15 years 30 years 20 years for kedro so am so be kedro so 56 na me obi o na ya wo de papa wo ho na ya wo de me ka fa ba we na kere say am na nya okay wo pa sa wo du na wa fa bema ma ka bema sam wa fa bema ma ka bema sam and I can from bakwa oh na say na yi me me to e nya no na ba and from bakwa eba habe wo fa bema me ka bema sam ma ko fa ba nya wasam me nya ma sam so ana me se be o na me do ba wo pa che so obeyi na wo mpa bibia won ho like bibia ni ne ho a eye wo fe ana me do wa me si oba we me na ankoda o me ti aso do radio so dana odun ko radio so na enye wo ne na ankoda sam o se me do ko address aka me oba we no ase wonim ne ye ya ankope no ya da bi nyesa na wo no wo tika ne so ma afa wure fi wo yere sa wo ne ye wo to ye wadro mame spray wo ma sam de me ntumi nka beto papa ne ka kire me no me ba ento na gidi papa ne ka kire na wo gidi bi e wo san mi bi sa say oba yi die na opa ne wo ho obadan emda papa ne ka sa sam kire me no ti ba nti emda papa ne ka sa sam kire nyame se enka ko da me na wo enti mentumi kasa me nko because of akwala nti sandi sika gu for so die ti na mo waba obeyi papa wo bi aka cho se obeyi me wona me papa me kasa me pada na me twa me pano ana me pano me kasa me pada oba wo mpano a wo betu na tena wo ana me pano pa enti kasa wo ye waduro ani de wo hu masam enti me kasa papa ne kan no ana ma me di bi se papa ya nka bibia hu ya kira me kama me ne hu wanka hui papa no me say wanka hui okay special no bi ka cho se to me nyawo amaye obre no a wo ba de na abeka kire no wo beka kire so wo kwa enya bi unya mate madam ho so wo kwa ma ompuna ya woni ne unya ne ho ade wo yere unya oba ne ho ade na ma na maka kire se wo ba bi nya wo beku ya wo mpura no a wo se malam ne ka na me da so ko ho wo bua malam bi aka bi me kama me ne hu me si so aba junction papa no to kwam no se sika me kama me ne hu eni o kai na wo so hwe ho wanchu ho a wo ko so ane ne tena ye ese wura ni to papa ne ka chem se na wo papa ne ka chem no sa ka chem se wo kwa ka chem se papa ne se sei na ka chem ni na me ka chem no na me ka chem straight na ha se wo so me ka chem e do ni abasai wa ka bibia nche ma me ka chem se papa bi se wo kume e to ase adro ne sai ma ka chem se papa bi se wo nyama wo kume papa bai ma ti me ma ka chem wo twantro ade antro na me ka me na ti ayi afei papa ne ka chem se wo so mo pe na kura na so mbe no sa mo de bible ba tena si wala nyina ya hwe se wo ko na akofa ba like ukofa wo kela na wo pese wo ne ne koda na bibia ye yi wo yiri ma mi ni sin chen man kan na tafie sen me ye da se me na tena be almost 29 years or 30 years and 29 years to 30 years and asibi so ne 13 years me boa 13 years endru papa endru ye 30 years na ye won okay it's no ye should 29 to 30 years bra wo ne ma me abre adi asa no beka fa na yere ho kire wo this has to be lesson to all men kofa boy ma yere nwene ukofa girl and ukofa ma wo nwene na nwene ho adi asa no beka kire me ka hwe ma bi so wo de wunwie me fa na se ka na time no me fa se dukro ma kura sa ayi yin ye dukro mo ka ke ka sa ka me yira sa me enti ko bo me se me ntro kwa wo yen ma me se timi abo na me yire ko wa so asebda medum bo bo na me ko wo yiri wo se wo ye ko hwini ba wo ye oba akwadwofo wa pa so gudem e ma so nkro su ya dem ho ma na gu ho won ton wo ma si ko ba yire kwan so
wode ba yire beton kakra wa ja ba yire na ba yire ni nyina proye koduni ba kuma sa wo ba yire de wo ba sia musuo ni se yire so ono o ka chem se oba ya ba betime ni am tukuma se sa no ka wa dime ni we ni die ye de ko kan no wo ayi mo ko do oba lu kuro wona wunu ba ko ye fere no kwame ebro no efuo kakra ka mo ko hwe ebro na mo ko ya oba ni busuafo aye ba ko atwa ebro ni nyina firi asase no so what is sika ma oba yi se wonye to o firi akra ba ya wo de akoma ne maame wo kukuru sika na akoma ne maame o busa na wo se me maame yalo na me de koma no ne maame yalo slow da ho wonu na ye ne maame ne baba panyi o ba kwa hwe maame no won ko hwe maame no akwate ya obedinti ene so ya kwate wo so look at what I say awo wo ye obi kunu ene wo be je wo fa wo ba bi na efre ne Akos ena na oba no na wo master pamo no master ye adwuma na master ne pamo nte ka wo ko ukuro na oba no da woroma Akos no wonu na je wo tena Kumase ha na Akos ne papa wo fie na ne papa fie na mote wo ma girl no sika se wonto sugar bag ba ko wo betri wani no na girl no ato sugar na bag ni nti wonu na wo ye boafo ma na oyire we die wo kura wonnim die ye ya wo de nya no na mokọ magazine side ya Maa Akos hio mokọ ye adwuma wo ho na wo ko hu wo baayi mo adwuma ya mo ye na wo ko hu wo baayi na wadanfo ba ko kekan ya na oba wa brabom oba ba na akono eni ho na wa be hye ho de wo ba wo so wa so wanyam also want to that be so jo also want to interest ye so to hye bi sa mama na va o me si na ka no aboa me hu sa wo da na we me ka ye like mama me so me ka no aboa wo dia me ba no ka na aboa bi da oh me de intimi mfama wala se batena fidie so intimi de me pese obebo ba ma me pa cho misro atiefo me chia mo ahwafo na dofo nyina me chia mo me de yo ba panyini me ko assemblies me family ko ma panyini okay me di mfama wala se batena fidie so da what the brofo pen oh sani onu kunu ha fo de mbaye what on force da to be da me di mfama kura se batena fidie we so ntimi de me pa cho mo kataka ntimi de se una no kuru anya asem osam ka asem se de be me na be ka chiro be ni kwa se be ma no se bi kura si kwa se o me no kura forget na o da o ka na o jusika do ka se o gina ngo ka se na wa ka se na ka se bi kura wa ha eno wa ka se eno wa ka se e pa cho that time na my friend no hospital ti fa taxi me ban na me ti me kam ti wa na hada na me na me free a me phone na so ti ma me na panyino obe ti nto wancha ma fa phone na nko tete ti wala na me ti bi ba na ka no ba na be si me fie anim na me si na me si aje so wa ready me na dan na di pe wasa de ga na that asa ko radio so me di ni nanamu nto so we na 10 seconds no bi ka sense ni kunu ni brejo yi ni kunu na me si mimi ngura me na hospital so kura nkutam yo ono baba o kaba obi ni le mpana asam de me de enkama yusu hu kura o do bi akwa yakana na o baka se na me de me kata nti ada chi na mo se mo asa fe na me se o fine no se nka me se akọ doctor na back ti man ko ti lucky na mata he asemase na me kata me na makasai na se mpa acho me de ade ye wo ne ba na wo frɛ ye de ma me anya wo ne ba na wo frɛ e me fem na la akua fem ko dwamfo me fo hwehwediem Minister Tam no. Ne yira na ho. Asa Mrs. Miamni na wo nkura nsia. Wa ya hwade. Ampa Miamni. Asa Mrs. Miamni. Ne yire anu asori ya me ka so nsori gina ho. Enti Mrs. Jai oba na o se oba de yi. Menya no. Oba de yi. So na de kuru oba de yi. From ba we wo fa ba bi. Wo bi de ya. Ati me se oba no mra. Suwadi matamo ini me kuna asem tu oni ase oni de kunu kan sika asem tu pa chaw me de o man kan asem te sa asem wo so ba no de o da ko ba ko mienu ni na se me ko bia na ye no wa eni me wo debi because o ti se asem wo ya time sister yeah me ni time wo sa me ni time kura mensu ensu mo wa masen nsia pani
mensu ahaya Akoma 87.9 FM ensu ahunu onu akata scam de me na wonai it is scam onu akata de me na wonai na me ba du kutaba me ba wo so ba ti no na kama ba lo ho ti mi ma chine wa nkunde akwala na papa jani wa akwala na oje ka ma we kasa why not it sama kan 9 years hwe Mr. Joe pa me ni brabre me wona me disi akonya iso no sama kan chirawa wo se wo yire bona ho modern wo se wo yire na tete wo mama wo se wo yoba wo se wo yoba me pacho baby a wo yire wo no yire tie ene baby a asibitie emutwe me pacho na wala ba ko na we ni mo sister woni buo e de ma wo yire sister anya masem kasa mi kutam kura nti mi de obama wukuna wala odi o se o mente wukunu obama se daddy you careful no de makato it man pa dirimo wo fi o baka chama amene se won ka te gaze to antwe wo fi mi kuna me fi nsuo boni pia ma amene ko ka chen sister ba kan ma amene kan wan fa what afi na me nia ye gangalia nda hodam katen off na me se wunyi ya tiram kumi kutankora mo tiram ko be kumi ma gangalia ma ba ofi da obeku kumi ni beku ahwa na me chwa ma chidi me jom life ma mo ami ye gangalia ana no ana se ana ma buwa ko pese se we bia ko do ya twase ya dia besia me dia me kan na se mon kama asem na nya asumdwe because se woni kuta akora woni ni kuta akora me so ni kuta akora ntimpa cho mon pa hu sibre ade atiefo na me papa ni wa mo ntase nkasa na oyaka munyina manya payufo emfa asundwe mmafi enu tabi de nka memba eno se because it is manko mpacho ntinya me na megira ka se ai radio oji sika baba me no dwo ye o me ni boto mo ana me kuso mani ni bedi hu komo ma bagiri siko e pacho kasara mo kasara ade me wa se ni sana ibusa mo nipa kono baba se wa mpa me sin ma se so ana se wona ko se wa ma nipa kono me jam nyam so because oguma ni mas pa me de me amasi sani pa no me de ma ko fa sama baba de sani pa ta wo be frere sani pa ne de sani ta wo be frere be ko aso de episa me na dai episa me ada sei men ka shi me hospital kuramba men ka bibia tisa da kwamne ni kuramba nyina ha mo kuramba da ko pon sem dem da se ko to ma me ni mu ko ha bi kuru sister obey de be ma de so kan se be ma no kra be ware na ka yire enho a onka won be ma de dia o ku tem sika no wale du a uni stretch be so with my control ni na so be show mama wo o be ba ko mo se na no be de no be hia ti na no be sa ni ma ni nyina ma pepe of course me se me o he ma so what more one city o and then sister no de o kan ye e de to e de o ka se wo ko ye adwuma wo de sika to ho na na ekwe wo yidi ope wo yi sika mbo na ko ente menya wo de tie ntira me se mentra control no ente wo adwuma sam na asentia ente menya abotre mawo na memo aye na wo ama boa wo no wo ntimi yi me bone ye na memo mpa na nya memo contract na wo ya wo be pe sika ma me na me de aye adwuma eno de wo ka kire me ada me si na se ya me sori na mama o se ni nyese me ko me na tell me don't stop do na me si yo mate me ko tell me don't stop da opposite better one year ni better one year mun na adwuma so se nipa no se message man no se o nyina na ma ko ho na wo mpa wadwuma pe man se adwuma na aba stand me ko tell don't stop do me ko hwe me ma school ma me ska ya adwuma sister na juma ye ma wa na ahie ni me ku jamfo a e bo dwetra na ahie ni ma ni beti saka se to kalipo ka so to ona na ka na me o to ne kalipo kalipo ba so fanta na de tam no de bia no na kalipo sa be na start ye tat na me ta she biscuit to Dr. Nansa o ba so ba so no she biscuit to be na me si wo sister me she chale wa to ka kire wo mama me ka sa nche no ye den wo you say beba mama nche ye den wo ni so mama meba e den wo so ma da burefu mama tie me nua ba ko bi na me na ye adwuma ono no kan sam kire no na nya me
Minya pa menam ka tell. Na de wunia no na boy yiri dwetire. Me say. Oboa. Am na me call checking na. Waka. O ma. Bema waka. Me see minya no ka bi a kire no. Wunia no wanyuma ware ese mu okoko okoko na na Bisa ya ofani Oba na wode ba jom so se. Oba na wode ba so se. Minya na me ka. Minya no akofan ni ona ka so wa. Wutie boys no ya minya na kura no na madi jamfo ambata no boys ana. Me sa tena me taxi na me Me ka me yire ho asam. Me ka ka me yire ho asam. Ye na ha me. Waka. Ade waka. Pa me na ka sa ni ya. Hey, asa boy. O si ka kro. No ni ya da pop ah. It is say na onu so hu ne say mami baji wu free obi nsam. Obeday. Obaji wu free obi ho. Na ko se na me ne to. Pepa Me ne to. Na ko ni. Pepa me na wun. Akoso ni na me ne to. Ya ka na se na ba no se. Next time so who ko fa ba for fra ye you free. Me ye nyam na me kan ye. Ana me ka se nyam na me kan ye. Na me nua no. Mama, me na me ka kire o me nua no. No kan. O de ne ya da pop na o di information fi. Ba we. Oba na ofre se. Ko de ba fa so no. Me na me de ne ba. Me na me pem wasam ko fa. Ana o ya me sa. O wasa ka chem se oba di me nua no me tu. Me na me de anya wona o de me na me ko pe. What am I not that way? Hey, minute time one na kwa minute time. Menim. oyi adwuma. Na be ko fa ba so no no mu o pa do ko. Mi na se bitim ba bi. Sika no. Kano. Minute. Ma wo se. Ana bi kutu no ya be ma na odi so no ho fe tu o ba hu na ba pa no ba twema no. Na no ho fe. Ti wo yo de se. Wo yiri na ba ko ntokwa de na pani ka de che. Ntimi jane ma nyame. Se ba di ngusu ko tan ma me. Se akosi bi kuru no ma me dia. On fa ma de am. Eni na ko de ma de am sister. Nti be dia me sister. Kan no atlete mo career kan se fi me se o fa kan se wo ma am na ba kan go ba se wo. Se ma amne se wo de kan na ye. So 2 years. Me mo obi kwa twida. O ma ko fa kan mo fa kan ne don think to to no. Only once o ma fa ba chow. Nti ko to ya na won kwa you. I would give it to you. Me sika na me ma papa. Ye gu so. Me se bi to bi die. Bi dia ba 150 what me tom nsu. Sister. Be Jimmy sika. Me ma so hwe me. Wo sika wo mo. Masho. Oba pani anya sen. No penny 35 years. Not until 30 years. The teacher at Madam for us to 28 years. Helena, or ye, woman, to go at for penny for Libya. Share, Baba comes around or my house to do also like to word ma. We shall now won't fear say. Oh, say I buy a much sure. What's about this way? And nobody can't. Maybe I found I buy I won't say. Sabe pessoal, o se eu te cura da mulher. Na favor, não te cura da mãe. A mãe é como uma onda. Não me abaya pa. Minimum me como uma dança. A fé não se de uma pão. Ah, me eu de hoje. Não te made. O pai não vai não te for de mama. Só o xenia ma. Não é bom. A de com fosse sada na bi croia mo ade. A de com fosse ti tam de tempa da. The first for this. Sada no bi croia mo ade. Ibi tibi na bi ngumi kura no masi wo mini no wakura wo yo pa me dia se tibi ko dem na se wo kana koma ntuni on kana koma ntuni yam on ne wo ba tido ye bia wo nya mfa nche ena na wo se wo yo ebi tibi no oba no o bi na se papa asa ma me ade ntina go da no masi oba ba so ba so to se wo tibi bia to so wo di ni sika wo mfa nya mo nyankopon na me ne o twa radio station to mo mate ye be see asam na no wa haya wa bra ensan ko ba bia bia health alert clinic I didn't buy me ba health alert clinic ena me kan fo no de ama wo health alert say your ulcer na say wo menses no ana diabetes hypertension stroke wonani will sa eyetititia we yan health alert clinic me say wada ebia wo na se hye wo sisi na ya oya wo ni padua ni mu je say wo ji ho anye yade ben na se say eni wodi asie yade ben na edi woni sepretwa ba bia wo nya be koye health alert clinic enu nti bomode na bra a doctor for papa nie efidie papa nie enura no wade ye tu yade ase deku nsu nie enu nti wo haw enesan a shaman oni queen hotel no di hwe no
mu obena shama na MTN Medina Post Office obe First Atlantic Bank Kaswa Crispo second bus or obe Concord filling station for 0242 518893 0242 518893 na yanko Fido quick loans enie bamodia na obe download the Fido app no e wo Google Play Store na chese wonso to me enya bosia e free 200 Ghana cedis ko ye de be ma edin kan utua no tua ne yia ye be ma 3000 Ghana cedis de toso na chese wadi ho ni kwana kwaji Fido quick loan no ebe na wonso efa kwa ye adwuma na jai bema mikuru hwe me wonhwe nkoda ne adeate na wonso ye independent woman pa me pa cho Fido phone ka se fesika eto ho ansa ne ma abosia de bi omo enye ne senti beware of fraudsters anyone omo ekeke ka ho no Fido phone number omo send a message omo enye bibia me pa cho hye ne so sapa ema me na Fido phone omo re Fido Facebook page no eye blue check mark no aha enti me pa cho unu bibi sa dia na chese wo se enu ye Fido for dial star 711 star 999 hash star 711 star 999 hash na chese one ma won sa aka Fido for loan ibi na won so odi akwa ye wadwuma Dawood Aba Hospital the Dawood 360 capsules aba sisi yade ni awotutuo wono nom Dawood 360 capsules na the Dawood ointment na twitwi wapono na ebeto mreti awabi mo eye Dawood 360 capsules na Dawood ointment yen obenya bi oheba na pharmacy shop biemo for Dr. Dawood was 0244 886437 0244 886437 na wama wonsa aka Dawood enro no ebi nembom no enawie de wa wonim fetus bamboo toilet roll na make for ediama wo toilet roll no eye brown sanse ye de mpempuro ena ye won kran o my Ghana nkasa emo na emre eye moto house chemical bia enemo wo mani kosko boarding house to be na fama wonom ene wunye dwabia eni awode eye fetus bamboo toilet roll kono kotobi fagu table so na fane nam traffic mu ye bedi dwa ama won so atumi anya faso twitwiri de wo so na won kan na pe fetus bamboo toilet roll atu akoton wa fre 030 2224843 030 2224843 Kumasi fre 0550 000 990 0550 000 na Emma wonsa enka fetus na na yebi ena make fo na de ama wona na yebi nie wase wo bia bodua wo pesa wo dane yade bia to so eye huhum yade ko asupiti ye ma wonuro wan monko asofo no prophet ni prophet mo ageka nsem bebre de ama ma kwankere enko na na yebi sibra wo behwehwem ade ama baby a yade no efriba eno echi ne so ebia na eye blood covenant na kwafo yebi eto ne sa afrose tutumrika na wonso ebra na obi abobosia no peso obetua na yebi for 0243 134535 0243 134535 na yebi ebejo so na washow asibi mayambra kano yade ma wono wodi ye adwuma efie sen me patwa Andrew afe kora Andrew afe kora kano adwade pipes no baaye no sabusom na ana me di ni enti me pese me hu me di ye adwuma afe me di ye adwuma bosom nkono me di ye adwuma bosom nwotwe Andrew afe wodi ye adwuma bosom because ye besese ade enti na me kire se ka wode pipes no ba ka no be sase ye adwuma no na menyam na menyam bosom mienu ena ka no start ya ye adwuma ma enfie sen asibi adwuma ena me kire se ka no ye adwuma ma metimi aka na pepepe be say 8 months be 8 months okay ena ye ka no ye adwuma pepepe ye adwuma 8 months na ye 6 ema hwan me patwa na ye ma me okay enti since na ye de ma wo 8 months ni mu nyina no wutumi boabo sika no sen legu ho me patwa sika na me boa no no woje ye 6 million ena wo se me mfa ma no na afie wura no se wodi tua dan ka ena woje ye meba woje starting no ena papa no me de ne number bremo papa no de ye adwuma ena wo baka kire me container na wodi tua ye no ansana eno no ba me nsam daily ba me nsam no ba me nsam no na me de ye ba me nsam pote na me de ye adwuma 6 million ena woje ye 6 million no woje ye ena boy ni jaka ni si ho na ye de ma ya wo kanyina me nyanti ase me pacho jana me nti asem na se ye
me say can ye adwuma ma 8 months according to wo na oye says ne ma daily like that now what we na bosome no oye ma me debia no bro 30 Ghana cedis okay enti 30 Ghana cedis mo check ma me ena bosome nwotwe mama date no ye wia o de be mama me ntie ne de ni nwie ayi media man budget me ka no kure se mi daba ni daba ko ne bo daba ni no ka se kudwo me nsa wo de no ba se wono wa ntwi ka no bi ono no ko yes focus spray bia wo de 30 cedis now abosome nwotwe me pa twan okay yanko wa mo akoma na menyam wo ma me ka pre wa na wo de mama oskada me no woni ba me bet o mo akoma asema no ko wa se sika na ye de abrɛ me no memfa nya aduane memfa nya aduane so wo ayi ka sisi be ka no kore pa na sisi kura mpo wo shey kai 240 say 2 there be 30 cedis and yet 300 cedis 30 cedis monthly na 9 million month 30 cedis a day and I know obey says year ben na can start say mama date no year ben 16th March ana kan no me sa me ko kan no me kan no correct me kan no mama date me try to wo me try to wo say me wo say me try to wo so ka say man me try to wo me to mama date no mama check driver for mo twi no so o mo nyina ho 8 million no 8 million wa je 6 million me ba wunya sen it's because 30 ya 30 me 6 million be there me ebe me say 150 150 times 8 1200 say 1200 and Juma Sundays da be na Juma Sundays na Juma Sundays and do 8 months no ebro David tio de anti me say me man body to me see me boy eno na me ata me driver for na mo ye adwuma na person ka mo hu man so we de ye adwuma we so de ye adwuma eno na go de anti me say am do say mo friend driver ni me tuma wa friend driver for nyina ba na kaka na da o mo ma kaka na driver no kaka no we na me do mo number abram eno na wa de ka ba ya na wono na ka 7200 wono na ka ya 30 times 8 months no 7 and do 8 months ebro e wo boa ewrade enduru ne say na say mama wanum asibi wona asika wono tie wono chese ka ne ya adwuma metroto ha wasika ne ya adwuma 1 year 6 months David ewrade na wo so see anya adwuma 1 year 6 months aya adwuma 8 months and do 8 months the antia me ka say edru saying the antia me do say me say and 8 months me gi sika pote wo mensem no eye dada de ye adwuma no e na ode o ma me 6 million e na 6 million no o je 6 million no e na ode ma kremuni be ma bi so afanye den so afanye adwuma nya den won fanya wo so wono no otwika no nti sa kremuni no e na disika no e ma me kremuni be ma driver driver it which is 6 million free no what the market na 6 million fan tuafie wuraka me ni tuafie wuraka say ada na wo yesa ada na wo kan me nji sika won wo card sika no mama me nji 1 cedi do efie ra ben wo jema efie na yetimi no sesi a I want to say atam no bra no de dada na me so wo de ye adwuma wo de ka ne si ho no na ye 6 million e na wo ka che me say dada 6 million dada wo de ayi dada wo de ka me ye adwuma be say 3 to 4 months 6 million e na wo say me omo wo me si obi awu omo nya ho me nyam no wo mama ko ho brema awurade akoko maternity wo ma me bi da kasi sika ne sika na ye de ama we say owo no kwa ye no operations kekese operation kwa de me ba me firi ayi na wo asem na wo to aka tum so be yi wo ba ye ma me mesia ye ko because they say wo ji sika anti ase say ya sese wonu 30 cedis 8 months no e 7200 we see enru 8 months no endru the entia me say endru ni say endru entia edru saying endru e bia me fa no say be 3 months look at what I say 6 million now look at what you are saying 6 million wo je ye me wo je ye ma ko me kan me bodate asa wo bodate me kan o ji kan wo mi sem
obuwa me ma moderate and oje kan fi mi ma moderate na kan no me saka kan kan ye adwuma kan ye adwuma de ma me papa kremoni no na odi 2018 that sika no wa wo je 2018 what it kan me saka 2018 October 2018 me pacho bra wo kwa pesa mo fra driver for bra wo kwa akwaje saka no wo bo be ya mane kana na oni bi wo bo we ra mane meye ma bona mane se me koje karaba na mtiti akora no akra de yen yo de kan ba yo yo de kan ba yen no ba me tempi 2 awo ka makora ko mtibi kutu akora school fees nti se woje kan no na wo de bra wo yera nti me de bra akan de se o se me ba me de me assisted anya me de wo bo yiri ko tiri apa me de kan fi an karaba na me de coffee enti wodi coffee me de bisa no wo ma ne hu yi me ba gan kra na o ma ko okay enti wo de kan no ko ye na wo de kan no ko ya ansa ya mabie mu no wo ka che wo yiri se me ka che no se ka no adwoa ane asibi se me de ka na be fia me ni be to adua na ma me ye na me mba enti asibi se mu se sete na me ka na ontie ne yi minti atia ma ka ma fa ko fie no me abra ka no be se ka da wo hin no me ka na kwa che ne se ka no adwoa ama ka no da taxi na se me de me said ya say ma me tie enye me am de ma twa me yin tro bi se no me ka che no se ka no bi se ka no me se ka no adwo ma ka de ka na ba taxi na sibi se adwo se me de ka na be fia me de be hwa me yin na me banti ka no mo fa ma me na ko ba ma ka tro me bo asibi me ba asibi na talk ka no e de ema wunua no a wo yire tete no na won ka no kure sa wai me nua no ofi eyi ba ho me se wo kwa ka che wo yire se asibi ni adwo se wan wan se wo de ka no ema wo yire de ba bi se wo se tobo ka no asibi nim onu na talk ka no de ma wo faasi o se wunua no me nua wo asibi na talk ka no de ma no dabi asibi na ma ni sika mu ode bi so to talk ka ne ma no dabi okay enti wunua no decide wunua no ne wo decide who are ye fa ka no e ma no ka no ko de ma ana wa enyo no ode ma me no ode ma no ma asibi onu no enti ode ma sa fa bra asibi ye ko ni papa no wi na ye ye no no bi hu e fa ho woni me ba o oni no me pa cha otie woni mu no a ona ka cha se fa ka ne bra asibi ona ka se me fa ma no ona mama handicap man wunua na ka cha se ja wo ye watete no wo de fa ka ne bra wo side check me ka bia ma me ka draw because awase ma wo ka tire me wo de wo so ka tire wunua no said yen wo de wo so ka tire wunua no ti no ye say ne wo de ka no mercy me wa cha me ma ka shishi me se wo ka bibi me nua no yes never e ko fa camera wo side check e ka cho sa je ka Akoma side check wa bra wo ba wo tete no ma ni nyini ye wo ho me say me nua no me ni problem ba ko man ka shishi me na me ka kire na wai na o ka kire o de sika kwa ye ka no nya tumi wo so ka kire ne say o de ka no me ko bia kire ne say ko fa o yere ho na fa yere ka no tu de ni ato atwan na o ka kire ne say o de ka no me ko hwe me na mba e ho no ya me se ka ko ho no ya me ya me so ka ko ya me ya ya by force ya me ya ka ko ma ya ma ju so me so ku ya by force sa chinchina che so so de ka ne kwa wo de ba hwa wo yere a wa to ka ma wunua ande e won ho papa o yere sore o 56 years me so wa na o kai 56 years and so asibi sore kakra ma me in fact wo yere wa tete akoda ma na nyini tete ni tu bini sabe mo fa nchame ene ne hwena no nsuo na wanya ka oba no so bre wo say asibi de ka de koma me yere a wo ayi me de ka ni kofi a me yiri bedidi ho na da wo yiri didi ho anyo na fe no ka sa ene wo ka cho se fa ka ne bre wo side check omo gifi mi sem kra ye waje wo se ka no ai ene ehun kan ye dia basoa mame ehun kan ye dia basoa no ni adwuma no yo sisi adwuma no de ye no me si me date no ene wasese no wase 6 million wo baje me for evidence kan manji sika wan equal e na bache se wanje wan city ko wo na fa ka ne mame me ka ene ba na wo na me wan city manji efika no because o ka sa no kan kwa man ko na me na me si ho me si da ji udie
Messi da ko say obo ahwe na obo frame say anu kwa me na be sika me pacho ma me nwie we na afa yanto aso Messi yanto aso na ma me kura mo ha no be ma na nya pressure oba me mo ha ye nua yakɔ Richmond Herbal Center yen ye de akuafo nku ni akuafo seminar ba nku ni seminar nwanwaso bomumu na sanku we ni seminar ne de matene acha etiefo so abusua ye Richmond Herbal Center edweso efijase asokore na ubehu no abusuafo seminar odi aba ne yefre no akuafo herbal soap na enku ni so de akuafo herbal ointment anase akuafo nku na tie ni ye se wo pesamina nwanwaso ene ointment nwanwaso a etimi etu hunamani nsa esiesie redie ma ne yefe eye akuafo herbal soap ena akuafo enku pacho sene so ma me akuafo nku me se Richmond Herbal Center ena ye kofa bai na akuafo herbal soap no de eye nie de friend say eyam ewo ne ho anase hunamani nsa etese kakarewre sa pimples mo eni acne de ye wanim no wanim abompomponya saa no me pacho uhia akuafo herbal soap so eno na ade be osam na dware na ade bia fefa so nkakra se de beboa ma hunam nani ada ho ma pimples na epaya na bia besia che obi wa nanim no obeka se fufu a ato abuo ma na sa bam aye wesere oya hohua enye ye odo nsafa nanim a eye very rough me so ohia akuafo herbal soap now de treat sa haw ne amane no se de be ya ohunam ani ana wanim dua no ebeda so me pato ahokeka de odware an hokeka no ohia akuafo herbal soap se de ahokeka ne ti a wate afia to ni padua so odware atimi dwu ho saa no me pato de akwa hospital nyina enye adwuma ohia akuafo herbal soap ko pebito nafa sasre ni padua no nafa bi dware se de beboa wo amasa honam ye honam keka no atimi etu afri ni padua ne so enu akire no de oyia na ensa bia begu na bodwese aye enso anini dendenden oya hohua enye ye obi o ane de no na aye akre anase efua bi na abetua na tikọ da bia no de ade white bia yeso nyina na enyini ade ni timi nko me pato semina beboa wo no eye akuafo herbal soap ene ne ointment no ene bedi saa wasem na efua ene akre betoto ho no ebedi akire ede amawo kope bi na tofise saa samna wei wontimi enya no nko ba bia ye wo enuama mu bi wo honom a sabia so mo anima ne to ase anase ne nantem honom no ehwa ye prekesen ne to no ensanse bia begu woda bia na we ya pai na ekọ na bibia betua ho akuafo herbal soap ena ebeboa saa kwan ne so na ama smooth body na ama honam no etimi adaso na ye asam ne se ye to mienu ni bom ewo so nya akuafo herbal soap na odi ninku no sa pi so sadia wo de samena ni dware a wodi nku no so asasra ho de enti e de akuafo herbal soap ne ointment ne se na nam akuafo mo ma ye bibi de etem so ano ya sorry okwa adwuma ba wotim so aye boho nanso odware akuafo herbal soap no na de ointment ni bi fa ne ho a adeche no ofa ne kenten no ofa ne seka atomu a wo hwe na chi obehu ane so wadurafo anim na oduro so adwuma wo ye no eda soronko enu ti ne ye kanfo sa akuafo herbal soap ne ointment na sa akuafo nku no dia ma me pacho herbal shop bia bebo awra bia no also pe akuafo herbal ointment dia sane so ne say ointment ne ti ye kokko obi ensa da na chi bramo so fisa hotutuo wone so ne ho ye ne ya enu bi na to dia tro ho akuafo nku enkom ye nyi fufuro bia amanfa hwempo adro nkoda no wananta fisa odi agora obeje ointment bia kofia kworo woni padua na akuafo herbal soap anasa ne ointment no ente saa mesho ko na Richmond Herbal Center no omo obi o pasem ni mu nche mo abetimi afa 0249 186 845 0249 186 845 0546 840 846 0546 846 abusuafo akuafo herbal ointment efe na akuafo nku no general body pains dia honam yaw ewo ne so dia na chi bramu wosi ni tirase saa wo se obo opamade obeko ani musa obeko no na chiri kasa ye ne ya na chiri bramu eye ne ya me patcho ma wonsan ka akuafo nku
na wo dware wi a wo de bi asrasra so ade be kye no na saa haw na e wo achi bremo no na ne nyina atu ye wo maame no mpanimfo wo ho no ma ahotutu ankasa e wo ne nipadua so ebi die ni kotodwe ebi die na aposo ye wo ya obi wo ho a eninam nipadua nim ekọ kakra na aba kakra wo ho a ne dwonku okosa otimi se ni kotodwe no na age kawo afa no agina fa akontimi nkuamu no watu no akome patɔ enku ebebo efe no ointment ne yakuafo nku wo ye no akira wo nya nku papa bia biem mesroko pebi nato saa eyawo aposo yawo sasabura hodro obi okra honhono onim de be ye obeda be sori na ne nsa baabi ne nan ho baabi na ahono utimi se ho na ayekọ se de moa bi awe na ayekọ na ahono no akuafo herbal soap ena ebetumi aboawo akuafo herbal ointment ena ebetumi aboawo saa honhono e wo so no wohia akuafo herbal ointment de ka ho biemu eye de ni ti asoro bene etene so obu ani ti fa no etimi dwan nkakra keka oho na aba obi de etimi ba na ni prusuo saa me patro ma won sanka akuafo nkunwate se de bebo nipadua no ama saa eyawo abetena wuti so eya asoro bene no ni nyina no aba fom de etie ne se eyawo ya saa na de bi asrasra so 10 seconds no watena baabi no wajo ahomedi ubo se ajo fom be kasa nya okra na wuti yawo ya no me patro saa akuafo nkun no obi bia hia bi edio hia ne kase so eye nuanom omotena se che obo ye banka otena se ni sisi so a obekọ akoda no na ni sisi ni etu ni se jwimjwimjwim mansa ka akuafo nkun sa wo ye carpenter ni okun mu na ye adwuma oye driver otena shemu ko long journey saa no da bia wo teka mu uhuna mania me patro akuafo nkun ena ebeboa wo die ni sisi ya ni ya sisi ya de chenchenche to so no eye akuafo nkun ne edi tu ase fi se mema ni dia dance se usisi ya wo ya ebusua dura na joint mi mo adwuma no fi se sisi center boat na e support no eye wo ya na be dan de dura nwumra watimi ahimopa ena me kanfo akuafo nkun dia ma wo se ma won sanka bi ne dura nwumra na de soap no e dware sasra ho ya na de ointment na ayeso no wada na we dura nwumra wa bete wasum de ekoso abusuafo ma won sanka Richmond Herbal Center a wode akuafo herbal soap ene akuafo nkun na ba no ma won sanka bi na edi dwuma sonkun ewo nipadua nim papa de ka ho biemu no enso ye se obi wo ho no ma obu ni nsa na yase ye ne ya ebasa ye nuanom mofra titru no na ohuna mane me patro wo de akuafo herbal soap ni bi udwawe a na de asasa wa yase saa eyawo ni nyina ebetu afri honom amawo ena se fibroid cratel so a wo de sasra ho a era skin ni mu a eye adwuma no se skin no pulse wo mo ntokro wuwom entu de samena ne sasra so saa na ebowram na eye adwuma nwanwa so samena we mre bi atwam ne afra no miracle soap na enne no enko baabi a ya modify no se de be ya obehunu se samena no ekọ na nimudie mu enubna ne habama no ye de asemu ma ama bibe bia fa honam skin diseases and skin rashes ho and general body pains bi eto so no unya akuafo eba soap ni bi ene no ointment na haw ne amane e woni padua no ho no abusua be ye fri o honam ani no ebeda so tron kama amwo hu sa ampa wo de akuafo enku ena abo adwuma saa no de opa bie no amen satakrade ne nsabeka bi Jeff Herbal mankasim samenko ke o Blessed Herbal wo benya bi Samdora ke o Kinso kakra na naboache any herbal shops aka wo emontin so nyina wo kwa ase mepe akuafo herbal soap any akuafo nkun my describe am say akuafo nkun ni tini yakoko any atro ho Richmond Herbal Center samena ne so ehye box mu ena blue kakra wo ho white kakra na gold kakra no so atro ho Richmond Herbal Center akuafo samena ntimi pa atro hye nso no ankoto bibi fufuro bi ye number no de twato eye 0249 186 845 0249 186 845 0546 840 846 0546 840 Eya Richmond Herbal Center akuafo nkun ena akuafo herbal soap na motie nka madam medase nyame insha papa
so what the Richmond Ever Center akwa di akua fonku ene akua fosam na dasa na ye besan ehye bi ma ha Akoma 87.9 FM Alaska Star Enterprise original wallpaper ahifie enu nti enei se wasu dan kama office no studio wo sanu no barbering shop wo no wo ye ho kama na se wallpaper bi na wo dia femfam ho na eho aye fede a ene de obeyizio eye Alaska Star Enterprise original wallpapers no enu nti bomodia na enei ema wonsa enkabi Alaska ewo edrum Mrs. Anoje Plaza wo ben Prudential Plaza for Alaska Star Enterprise CCA Cybra kura 0554114878 0554114878 Alaska Star Enterprise original wallpaper ahifie ene okay mami bisajo na mumienu why na jani yonko ono jani eti na wususu se obayi asibisi obegu animu ase wado obekọ ha di enti na wususu se oyesa I don't mean ono se obedi mani ana me twefi kuma di enti obedi wani ni pa chobro wani kakra ono di enti no so obedi wani ono a minim adokronti okasa asibi woda so pedro like ojane ma ne ye wo ya ti na ebi a won so pese wu like wo de ne be kwa ma ne nyana so ndwe ono no so mpemi o nyam na mesi mpenu ono no so mpenu ono so won pe o eti no so opode anka sabre ya ka boda sote na me kwada mi bisawo wo so ono na so won pe wo enti se no so opode anka neni na nyina ka boda so twempara mi bisawo yimano yo kanokre because one asma mi bisa ye me say enyu ono na se wo ompa wubie mu aka neni nei na wo de opelo ka moda so te bembe na mi biso asem inu na edi nkomo ka moda so te ai because ono no wo ba mene no wo ba nti me ene wa anye waduro eye epa na apɛ no enti wenhia malam bia me so no de me hia eye pa na apɛ no malam de amane enkeka nsam mesi me hia woni mu dada woni bama woni ne te woni mu dada nti de obeka bi ha no wasi na adwene pi wenhia malam bia wenhia malam bia da mami no wei kwana mame wan kwa na baye wan kwa na uya bebo bo hudia wo fi afia ale won oya wodan jane de me e wo de ye wo awen nko a on na be se wo pe jane de me say asibi na say wo pe ana wo de no be hye o ma scholarship ana wa na go forward Akoma FM asibi unya sure bra won saka aka na mebo a me pa cho so unya sure bra won saka aka na o ye adwuma ma wo won shedan kaisa me shedan kaisa ena won kaisa ka dodo pa so a ka ne ye adwuma ma wo a unya ye won shedan kai me pa cho ka ne ye adwuma ma me pa sika ba di me nsam na ye 6 million ena kura me eno ni sika be di wo nsam wo ka no etimi boa no okay me pa cho me ba ka no kakra no se ye fidie e ya na asai ka mu no na ka mo ni na wo se wo mo di ka yi be kura se si kwa mu anse esi ko mo fuo pump na ntumu mpulu na eto bi wo yi de shemu na fuo pump ntumu mpulu ano nye fault na wo ka ai na chu petrol ni fi ko sha no enti ye to ni do ya no te enti mu ye ko to na ye adwuma na moto bi she ho ye ko to no ye to e na se eto bi fi na de se no ano na di fi akrabai ye to se ma na di fi do no te o me ba ade no na me pa cho no se bodan ni aye den ma fro ba bodan ni aye den yo ka se me na me se wa be kaka no bodan ni na asai na boy na be ji sika wo no enti now asai si kwa me pa cho ka Joe ba na bajiska o se me de me ka no esi ho eye kama as fault wo na asai ahwe na obon no ma ye opo no ka no me pe no kra wo to bo bom meto bo bom wo to bo ka na hwe o plan na me plan e na so di bo me plan e na da me plan akwala ni chemachi e na o sum to kono e na e na ade bo e na pa ye plan
ba ko boa boy no nya wana ma opero wana ma boy de pa hwe no enti esi ho ahwehwe no a abɔ no yeyi ahwehwe no say na boy ne so wode ne ka ana wo yeyi ahwehwe de ne ka boy ne ba wasem no ajiska okoba bosia boy ko bosia 1 million ode ko ye crotch enti ode ko ye crotch no ana oba say okoye crotch no be ya ode ka be wo se magika no na boy ne bi say wo wagika no obe de no watire ka say yeyi ahwehwe no a abɔ no ɛda nkyɛn ya ka no fault bi wɔ ho a ɛyɛ adwuma enye yi ana ka bi si wo me hye ka no be fine ya ahwehwe ni to nkyɛn a ka no betu because na wo yire kasa sɛ wo yɛ adwuma me yɛ adwuma ha ti wo best one year ni ase ba de wonya anya ti sɛ first name me da yɛ sɛn ti se o ka to six ka no ni one wo ka no ɛyɛ sɛn wo ka ni na mo 9000 okay bema ye beba behwe ka no ni state said ye ka ni city ye tobo ka no se eye ejina ne nan so se wo se ye adwuma ye de bema maamia I know obi e dia ye adwuma ma no afe no de ateneka ewi aje ka ka no kra de me na me see or the ka ni ye adwuma 1 year 6 months and 6 months ka no so ye beba behwe ka ni state because ka na si won kwa nya hwe ye hwe na eye in good shape already try what ya we see or the be ye adwuma afi no de ateneka enti saa so na se wo benya sika ne bi dia maye ne aye na ma no sika na ka no mo de adwuma ma ne nyanti e so onfa na me ni ho Akoma FM onfa sa sika ni na me ni ho na me ni ho apart from car no wase waje 100 waje 200 waje wa we di kodidi oboa sa sa me de o ka bi da oboa me ne to wa hwa me hwa na bi ni na na wo hwa no me hwa ni say mo ba ko no obeti me matna me pacho ba pim na ishima me hwa obeti me matna 30 years me hwa wo se ebe pim na edan ahan man wo na ada so tua me check ka be pim de okay onu no tua ti sa what tu on ni mare me check wa tua bi ni so me tua bi wo tua bi da last year ya tua eno no ka last year last 2 years edan no ahan man wanya sen me tua so me 8 years asem be 8 years asem ni edan no ahan man wanya sen 8 years ni 8 years me na me tua ni ja tua me pa tua wa tua mo me mame me check na kakre bato be kasa kakra no kasa kakra bi ne enko bato de make ka che tie for the say wo yo ba na se wo si so bi kunu emvancha ho enko eye ni wasi kase ma pe wo kunu wo se nipa wo yira anye ne wo be ka che wo na so wotie fu so aye nwanse na ka na be so so ti na aso me kan me de me kunu me se me pe me kunu imagine pa do me gudu ma so bi kuta gransi me ka fa me peno me ka advice na chue for say ebo mami ya meto warning sen ko bebodua me wa ma me me to obi ni pa na eti ba ko bi kuno ho de wo ku bi e so vanta wo ni ya be no ko do kunu okay na ti ni de me ka no na me shira na ko so nya santo wase na wa me ma ko sa sika de me ma ko do fu chi million papa papa 47 million ye be hwehwemo ye be hwehwem se wo de hwehwemu de ya de me sika de e ko se wo ma ye ni mbom maso sa sika de wa fa ba nsi ni kura ma na ase wan ko di twabone me ko di twabone se di twabone o yere tra o yere ana o yere se wo ko ta yire ho because se na no wo ko fa again na akodi no wo ba na be yi wo be ma to wo na ka che so fashion me ai wo yiri wa hiti na aka sa wo yiri wa hiti na aka na betina ko ma oyo ba ase wo ka no wo yai mama so yo kan wo da e no 1 year 6 months once the same me say dey do bia dey o pound we see the wo pound we no me na wo tra wo chem say wo si so baba ko no wa fa ja na say wo si so baba ma fo wo ne ba wo na yo ma fo wo ma fo wona wo tra wo ko wo sia ma fo ka wo tra wo sia ma fo ko tra wo to so adisua so kama sento bia ka sene no bia ka sene adisua so sua ni mu
so sua bi wo no one for you get the shed that aha nti e mo gan waka wa so do ade no e sika no sam de ye beba bere so you know ho na de come outside je ro ne hunya wa oye hunya wa oye obodo ko ani wo kasa kayo obodo ko so ba de chewa de be che na ye ya wa kwa no be pa obodo ko si su ko mata se di ayo ate wonu dia anu dia ye de obeba twen no wa aro abo fama yere e kana de babon fama yere yo ahaya kumeti mo pa che mo twen ye wa bono so di dia FM yegusu na ate wonipa ate nipa bua nipa wo bra wo te ase so nipa yamoa e bra wo te ase ekuo ena wo hwe wo mo nipa yamoa bra wo te ase ekuo yi se mako ena no yehu ababa wa bia obabeta wo show yi so no obeka ansem ne maame eduabo ne ku no ne papa trenchen bi ku no ne nia na omobua no na je se ensem no ene enyan enti wubu nipa yemu nipa wa bra o tiase yemu nipa omuko no ebi wo abrochimemu ene bi nso ewo Ghana ena enne omo baye se omo ba be ya yede na fe omo yede ma yenua ba no enti ekuo no ena eda so no enti hwebi ne hunu se adoye eso ewo mfaso pa enti yetwa ye ho aba tiawa ye ba me panel members ebekasa so like it onso mo kan no eto ye mpanimfo no akoma so na mo de ose yo bebo yenso amane wo Ghana yenso agitum se yiw yo mbe ye bia yenso yeta wo machi ti enese baaya na baaya no ato renche moto no enu nti na na awie mo hu ye ha e baaya ye nkuta yenkura esika 2000 Ghana cedi se ensi mo ofidi kasi yesu nanto abaya no na de disika ya ye bia on feska timu ye hawe ya na ya mane ya damas yes anti scanner na be capture I have funny at your money part about Tiasi, Omusika, or my presented Yama Akoma send a team, say Yampa by Esther, no, any equitable semi. That I almost was comparing for one and a more mobile than I was more serious. Now, Maa Akos, Namepia, and so for some many producer, the Shimmer, and so I must say, as a multi Akoma FM, Akoma Zimbabwe, Maa Akos in the team here, I must say, on behalf of Yamiaba Esther, I'm going to check a tour. We shall be and every idea and penny for whom we are in your money, a bonnet cry, and for city crew. A crew for a kind of hobble, and penny for our ammonia. And another crabby now, my young and tears on per se you cool. On friends, you'll see you, and a kind of boom, see a big cool. That should be a tea queen and check, but I will soon be being seen with. That should be near him and I could do yado. Then a penny for a man on the say, oh, my share program be Akoma FM. Now come on, myself, say, young one in power brow, tears, your money once and for. Or say a bear, a buyer, no M1. If you say a buyer, bay, or say, Garcia to rent and be a sea Ubogo soon. A buyer and a mammy, and then a papa didn't care with that. Mammy or Dinija, woman, so or Cotadia, or Benas out of rent. Some mammy no, a come. So only the woman say, Ebbe dime. Once more kind, and so I am penny for no Akoma, so no, with your say your boy, and so I'm a year or Ghana. Yes, you did to me say, you baby, yes, you tell me. See, and they say a buyer, not buyer, not to rent a motor, and you seen a navy, Momo. A buyer, you quit, you cry, a sicker,
2,000 Ghana cedis say ensi mo efi di kasi yesu nanto abaya no na de this kaya eye bia on pesca si mo ye hawe ya na ya mane ya damas yes anti scanner na be capture I have funny at your money part about Tiasi, or Musika, or my presented Yama Akoma Munisem, a team, say, Yampa Moya Esther, no, any equipment semi. That I almost was complaining for one and more mobile than I must say, now, Maa Akos, Namepia, and so for some many producer, the singer, and so I must say, as a mutie Akoma FM Akoma Musim Media na Maa Akos in the team here that must say on behalf of Eniaba Esther check out we shall be amen. Yes, and every idea and penny for whom we are in your money, a bonnet cry and for city crew. A crew for a kind of hobble, and penny for our money. And another crabby now, my young and says, on per se, you cool. I'm friends here, they'll see you. Okay, kind. What's in your crabber? They just so Marco. About Penny Aquaba. Yeah, me sister. Papa Aquaba. Okay. And see, what's a family in Ancadia? Now, women say, Ampaya, a baby, a city. Now, no, you are that fear that what the one sent between your name. And then, Yanya, Tim, no, ever ha. Wobaba wasem ne tofa because omo lobika wakasa juada ya wada ka sefiada ti bone tofa ti asero na ko be pa ke se da ma so ne tofa me de ba ni o friend o sin ni kunni me don't worry ene de on de wo de train me madjuma ma so ne pa train me bono tofa de tutu nti am de badam papa me ne e wo ba na akola no fino we fia kwara no nti me frɛ no ana me ka kyɛnse me srɛ na akola no won hwɛ no mame na adwuma me yɛ no emboa me obi adwuma na me yɛ ka tua na wode mame na emboa me ana me won kwala ne bi nso wo ho owo papa nti ase nti me brɛ nti me srɛ no won hwɛ akola no suku kom na me so me ntire ya kakra kakra hwɛ we no ma omo papa ni ho no nti me srɛ na me ka won fi Woma busumi na busumi num na de 50 cedis aba. Woma busumi na busumi num na de 20 cedis aba. Todo ko oba akora na de 1 cedis asa akora na se. Na ma busa no se ade wo ye eni soso hwe se ha me dodo. Oye wo kwa me frɛ na timi chebe se busumi me asa nan no wa frɛ nti won teme ka na won frɛ me. Na me se me frɛ wa ya den. Akora da witie na 3p garlic mixture masanja tumwedro no yede ewo ne garlic na ye 3p garlic mixture ne yede vitamin C ede agumo edra yan fancy yan kan yan fancy jaso eno ne 3p ebisi immune system sugar no woso wo koficha wa yase wo pressure woso wa ye kesemro so stroke asthma na so dwonso antentem ya wote yawo wo funa yese kapusra de enko ayade enko a no 3p garlic mixture da ne ye ba mist kolena capidan ena Angeles Pepi Work Natural 0248 928824 0248 928824 Grow Fine Mojadro won ma wo bedidi wo beda wo 90 wo say titini nyina ebe free wo koficha wo te yawo na untumi enyini ye unyini mu nyina asai wonya Grow Fine Mojadro ye di kokko na ye enuane no papa na ye di agumo Mr. Eba Kwalena Ashtamon Smart Abo ase Fred Mens Apedan Pure Leaf Chemical na Eba Shop and akọ Kanshi Drugland so a wo benya Grow Fine Fred Doctor e wo 0244596532 0244596532 Pastor Julius Akwaba I'm just so and Akwaba Evangelist Akwaba and I recommend Akwaba Pastor Julius ma ya hwe asibi ne kura and afeju bema ye odama mi unu ntamo otobonku ma kan kuma chede ho asem na ye wi a ye de aba be wom ye guso aye sretie for se akoma chede na duru so se obi abetumi aba ba ye moa nyanka ne nwisia
ene ekunafo omobrofo sabi omo edi dem tete hwie mu kuta coaches ne ade ne wo bia office obetumi aba beboa omo bia bronyan ama omo nso atimi asere ani gie mu no obetumi ede aba na wo de aba bebo ye wo asokwa ye ne mo no ene di enhwe ne mu oba office na wo say oba Akoma mu nsem office de onioma aba obetumi ache na de aba na ahyenya me anuonyam na shene shize to aso ano no so aboabo ne de ano the vena nsuo no bia na shize malt ne drink na sa so ofiti asese nrutam a dwumadie no enstarte no na tese wo so atumi enyane die nyina e de aba ofiti ase aburunsuo ono na yeshe ono na ye Master Sports Stadium one Unity on your day hwene mu wo be friend was 0249 155776 0249 15776 bronyan enwene papa ne de aba atete so tibra na beju de shize edna koma chede aba aka wo so konko ya enwi bia gira ho na fenesen asa ebe pe wo zo kan na ezio kan ko an papa na de ayo hu ye na wa ya no so was sent say ko na nya ye hu ya ko okay ma chat for me je opele o and Sunyan Government Hospital so so ma bie ma wo mutie pa ma I think story we ya de sunya kase de ma Ghana mema nyina because me brother wa mama di ne ho ya o ne kasa ya kura sebi enye ma respect ne na ko sise ni mu asema me ka kire ma me so Ghana from man nyina to say ya kan papa de na de ne hu me here the way you know because the sister we woni any ade it is we to onye comfortable but ya na to say mekunu na akọ kan mekunu na akọ fa ba so for ya ana ma say wunya je wa na mo bo wunya tu a we de wu na bie mo ana sister we tell wonya mra sa onye ure na Joshua pie me nya de so do mo ba cha sa so do mo na fu ne bo mo to nya mo na bia sa do wa to mo ni na bia sa wa ko na Joshua wa ko di hu ni afa ma betra ana me he no ana de mbia ana o retia ubusa question na ubusa na atwemba ye me de gas na jana honna si jana o ni to na o ko de na dun no oh 56 years oh 56 I don't know I wanna chia if you know call me chia adon and the woman is so na ka ko ka de wo yi ke na challenge de wo yi na o challenge what bit me aye bold abetna say na me hwe no pa wo yire ni na uru ma o kan to uru no enim say wo yire wo na oba Yesu Kristo oh and ma mesere Ghana from mema the father when you say sister at na ma say kan na yiri na owo abotre and want to boss ya anan ko bitim ka say after this go obeja aware but you say woman no wa Akoma seven kwasa some odi na ma men said na china enya hwe kan ko to say yan kana say ma me ye nipa nti bu moyin so sa adwele che mutim say ba ma de obetima Akoma dwuma na oba de na kwa wo sa asem nkurasefo adwenkyere no anu na mo ye sanse mu no o ti fa o yeti fa mad ye de o ye ma Ghana for ma nsua de na sabi se mbe ni de na obenya kwase bi atua so do bi o ye o so betia so a be bi odi dua na be pem ho no nti ye nye careful na you treat be na come say the principle ba ko do unto others as you want others to do unto you said the person be your yes am so you na ye de o ye na kanya o da and you also na nkan say o de ye o yere nti you sua sad na moye ma me da se Dr. Mafu Fertility Herbal Center Dr. Sia wona wo pedia mafo ni nche bia wo se wo ba ye Dr. Mafu wo ware fie num efie aduonu na so awo ne ma wa wode no akato na boro na gu Dr. Mafu na efre wi wo se brade ya yo se kwan wo be ye fri wo ma che se nyinsan no be nyinsan ya ma asa akọ Dr. se de manya dodo nti se atwuma wo sa so na wo ba no ontumi enante wo ben fie mienu ko fie mi sa akoda no ne namu aye mememememem ontumi enante ba bia wa brochimem regions no bia eni osi akwan wo de bomode ne fe Dr. Mafu na edura wo de be ma wo no oba no wo be nante Dr. Watonso esreso atie bi sa ba se wo be Presby school no fe Dr. was 0244 411099 0244 411099 Mako mechia
taxi driver bi oye madoye pa o see a friend tola tola o de me free baby ametie ebesi me hacking gain wa anje me kapre tola enamre me see tola na me shira baby a obi anya me shira o tie yesu o tie ye ni sports wa hihye ene me no kra tola baby a obi a onya me o shira o pa mahana say me call adoring Mr. Chairman me call ma adoring mahana so obu okrom si akoma mu nsemu de onveni yagro nyamishira omunyina Mako debia ye kan o memma no how to choose simo we dia enye boni o se wo so wo be fa mana gusu na fa mana na wo be fa mana wiye no nkokura blomu no se wanyini wo fa mana million ba ma die ena ba ma die me si we se wo ba na ye mistake no bet na ha na wo yes a mistake yi ba ko a everybody kaname obedwa manfuoi wanyini ba ma die ena ba ma die wutumi fa ba ma die ope nemu onkokura bomu no shewani nguase enne sesa so no sese wo bi antu wo wuti na ase ye frefro ye be fro kwa kosi we edahwa so kwa kosi be ma wutumi ejeka maami a wetumi atete akora 3 years asem ben na wo ka kire no a wotumi nya aka ebe koma wo side check se wo ne betumi ahweso na wo message ni de ontumi yeso edi asem aka kire no e na nsesem de enye yate bida na Mako media maker sesi be mai otu ne pa e ko fa side check nyina no mpa cha wo ba no wotena ho sesi obeji ni kuru na kokora brem oni na ade abetena obeji nani obese nsia ma no unso se mediki apa na yira chew o kasi mediki apa na yira chew me pa cho side check unya why na abetena wo so ho emre wa brem mi bi sam wo side check fo why na abetena wo ho sesi wo ko ela wusu ni na asibi su ni na ya obi ye den ewo ni mu enye bibia nti because se Mako se obi abon se die na ni sika sam obi abon wa ni sika sam o mu hwe ni agro wo de obesi no ko hwe o mu tonto no ma no o mu nyuma de o na so mu sika sam na mo ya na ehye ni mu ni se ya da no oba ye na kese se woda ho no hia bi ena ase chenchina a wo ye de wo ntwe ma no ene na ko fa ntoko iba ayi ofa abo na o de weekend wo se bra beda ho enti se wan na etina wo ho enti medie enne mi tu obi afo meme ya omo se omo be ma ne de da bia enna esense ho ba bia ye de bewura no wa wiye ene asem no enti monyere mo ho yiye Grace Gift Clinic and Laboratory Services prostate cancer na say enlargement enemu yade a wo na wo pe fibroid stroke diabetes hypertension hepatitis ABC and the typhoid fever malaria na say ulcer me pachi wo koye ma menes ni a wakwadiri wo nromu wo Grace Gift oyade ni na beko Kumasi Oshim School Junction Oshim Amafro Barakasi Road and Kaini Wachimota Petroleum Bangalo 1 wo for 0543320030 0543320030 Evangelist ba me mfa kwanya isuna ya listen about pa me ni fie bo ho atasmaso e fra na kusu ande mi fie ankodu na no a wa shase wa listen we no senka mu je mu kene ni su we no senka ene ye be invite no ha na bu a be twa wa ma ya na sister ko su na no me nda wa kan chine bu yeah manema ene ne maame yakọ onkafra akusu ya eja hoko kafra Mako bemen na mie ni mukure ni oya gu fantifo ni masi mbrajo fantini bi efo jo bia ala no nsem dosu otu nsem ote kanyina cheza atrega anya mfaba bia ana media bi hu ya ne sa opesa oya na no dendende no nisi ne ana ma buma me no Mako Abigail wisdom we say the near soro panyini we say the near mako panyini ya so ya mako panyini o wa assemblies
I was say just when also chi asofo maame fo de etena say because asofo to on pa na yifo na what chi omu nyina say munsuo nyansa mami awa de nyame hira no wanya ni kunu osad na de akọ Akoma FM. Hey, Mrs. will always be Mrs. No matter what. It's all cool. What you know there? Say we na na wo here so be day. And I go mu kwada. Say I want never by December. What mabio go say le two so na munya ne hwo nyina moa. Ne hwo nyina moa. Na ma titi ke say ne hwo moa. Se be ye be saba. Se be ye be saba. Enti e be srega na mema na wie nsua de nye tokro bia ne ewura mu na wa adem se me kana last week say be ma wo kofa mpana na wo mpana no ne ho anya fa nche wo yire Akoma FM se wo mpana ho anya fa nche wo yire unim nyansa so no hwe ma me kama wote wo obi no ho wo se wo ye dross ba kwa kopa aworo nti na me ye ton ade ana wa hye sika eno wa yese ena no wa wo na le ye nkora sa chiki for do mu nya saba ebi yo eti mama no mo kwache mpra ye nkasa mu nyai mo kwache na mo nkoma na no mpra no be di afa yire ho ada sembe ba no ho na do hu ye be sere mu nsua nyansa emfiri ha ne fia ha ne nyansa ewo alade nshiramo na na ire ma mechia esi afo TikTok mama jese asem no abomi pusa na minim se eja papa e bebe kalis o de oba na o meka no kode se bia me pa cho e bia se ye besiesi na wo se be cheche masemu abra wo yirete ha na me ka se mi chester kwa na mse nka me ne be me ya he yank me bu nkotodwa pa me yira chew he ma me no mama mebu ne papa abotra nyame dia mama amin mesese erade mfasa aboteni bi maye nyina wari achetu what ha mama nyame na edi na asema mama no fi se empire bia wo boy o kwa asema o kache wose mama empire amaboni nyame asa agimi kuna nanka wose na me she white fe se entawantawa esi omontem mo anu manya ma asem mama na me ebia ne yeke wo kodi we ya wo do yiri kosi wo se den oba ne hu se oyiri atonfos den no hu se maye ofuo ampa so mami agi ni nyina atum asa nya kokodwo te ha se na nka medon ka sa mi nkam da so ne neti wo so apa ya che wo da so te se ka sa asem we na maame na ho mama enye se ebia opese okata so ewom se oye nyansa for opese but ensem o ka se ye ne fese o ye sa ne ma we nyina na so o protect you free se o ye den ye ono ankasa ne dia papa ukofia pe ne na we kra de na beto de apata no na me mama maami ni sika ne abeje kra na ensem won ho wo so nya bakosa mama obusa ne se o twempna no wo ne se o yire mre wo 2 months wona na atena for 13 good years wo ye nipa bonefo it is okaso de adwo na aye na wan na enyi ntum fi so hu se o wo yire na so so chenchina wo se wo pe 13 years wona na ta o de na kwa adro so nyina enti wo betimi aye nyame hu mobo ye dem pa ye ne ba besiesie se nya aba ye besiesie o so hwe ne ba fi se for 13 years no ombo wa anka won tena ne ho enti enti besiesie na abofo ye mo aba me da se papa na naire and out se ne nka no yanko na ye ne rocket phone nkomo for me mamunyina aha ewie sene wo hwe me mususu amutie me ewo radio so no Rocket Clinic Limited ye Kumasi Alaba udu Kumasi Alaba also pepenina ye friend sika ye ne pani sika efie no ana edi enhwenu na sene da ye ba ye kan Rocket Clinic Limited ye di emu ahodo maako enan abadwa so a ye beka ho asem akyerew ene awie edu edi kan no ya to ne din se pakum capsules eno no eye ma sebiota frache mema amaye mre ewo mpam mema amono no yirim hia muntimi nyama sede se emema
ana Janika 442 no so yema emma mo nso so no mubu nsa na ma yase ehwe mo menstrual pains afesu no esiesie wa himfio ema niema konkan ema ana vein capsules eye junsomu ene enemu eyade aduru enonom nti no so wutie me na wo sa hawo bia enu amabobo su no pomodian se won sabeka bi afdie twato kra no eye metfagen capsules na aduru metfagen capsules no da no me ba me kan se ni dwumadi a edipa ne se ebustu ye system no ebusu system no na afesu so no nkase ni ye nompemu adwuma enei nkase ni nompemu adwuma ba ko pa eye yade a yatu ni din se sciatica pain sa sciatica pain na mebeka ho asemi yade a ha manfo na sciatica pain yaw efri wachi bramo kasen esane edifri oto ase eba ona kokomo esane ko ona ntu hono obo se entini no emu twitwon emu ayaw ya na saa yaw no ebi de ho a yaw a ano odin ebi susu ho susu a akoye yaw bi a wo fon kakra ho na akọ na aba na ebi susu sometimes no eya na ebi de no ye ne se de electric shock bi wo se wasora no pano the free ne to asene ba ne na kokko ni nyina no entini no emu twitwe no bo se wote yaw pa yawa ano hye pa na sani pano ehu se there be yawe dia ano de na mpempi no etaye bo se onai left ana se right no na wote saa pains no ewum na menua se koba ne saa bomodian se onsa ebeka adua ya to ne di se metfagen capsules ni bi ebi die eye kan kwanhia ebi so wo so a enyini ana ama saa sciatica pain no wanya saa sciatica pain no ana obi susu wo susu a wono susu ne dia no akoye kese titu omo eso no akesefo ni pii no eya omo ta experience saa enema obo se na ne to ase ene ne na kokomo ne ntini twetwe ne mu ye ne ya wote yaw pa ewum ana ebi susu de eye adwuma ebi adwuma nipa no eye no adwuma no edin enti no ama na chibramo kasem ena se efri ne to ase ba na twetwe no titi omo tena faako eche pa no mo tena faako eche ebi a wo ye banga adwuma ebi a wo te store bia no wo a adwuma wo te faako saa wo ye office work bi eno susu etimi di sciatica pain no eden ebrew ebi susu eye adrobafo mutwika akese ne nketo nyina na omota tena se no susu no eta enya yade sciatica pains no omota enya bipa ana de tosu biem eye omo esichire yare diabetes no diabetes for no susu no empempie bia nipa no be sori anopa na honam dodo no na ne to ase ne twetwetwe no me so wo sa compare we nyina bia na se wo sa nyema how bia bomodin se onsa ebeka adua ya to ni din se metfagen capsules eni ne adua enei aba ebua ye maamenom ye papanom eyi saa ade ni nyina edi free ho enti ebia wutie ne minim se nya wo de ne o sciatica pain ebi o timi yewa na wotena se chekra na yese de anansi ache no so anansi ache menan na o nana yititi ne mu ayedu afi won sai untimi enko ne se de meye midie e de how bebre e de ebro edura ya to di se metfagen capsules eno ana wo benom na ayi sa hawo ni nyina e de afri ho e de amaw eni ntimi maamenom me papanom me nuanom ba bibiala wo se wutie no radio so ananse wo hwe mu TV so no kanfo adura ya to ni din se metfagen capsules no ana ede amaw eye du papa eku etu sa ha oni nyina obi so na chibramo kase no etutu no obi so kode kete so ontimi enna na dwe no eyema akuafo eyema adwadifo ma eyema sojafo mesifo chesa carpenterfo adrobafo obi oye adwumadin bia no adwo metfagen capsules no eno ene adwo americanfo ede amawo se onuma ebeboawo eyi saa hawo no honam yawo na hawo afa obi a obebo udi agudie hudwumadie bia na unya metfagen yonko a ebeboawo ebema abribia no na ahoden ewo ho emawo boost system no na mfaso a wunya biem no se eye onkase ene wuno mpemu adwuma na unya adwo ya anopa mienu
enumre mienu didiwie ansa na wanom na upe bia to so aba bia to aduro bia no onsa ebeka bi ebia wutie ni ope ye number anase nsema mika upe mu nchire mu bia number no 0248 88 50 40 0248 50 wo friend na engage anu afre 0244 18 32 30 0244 18 32 enti 0244 18 32 na 30 enti ya number no 0244 18 na 32 na 30 eno eso ye different number ofre 0248 na engage anu afre we afei ye adura ya to ne din se pakum capsules eno eye mema edie no bema wa ye mre ewompam bema ono yiri hia untimi nye wasede se bema da no ye kan se bema de ewo se untimi ye wasede se bema ntini wo ye bema obema ni mu aye mre abribia wo no odofo oyiri be hia no de se wasusumu ansa na hode abam misropi ene eduraba edura ya to ne din se eye pakum capsules no eno no ebeboa ebeyi saa wo nyina obema no mu beye din emu beye du odo yiri chia obetime agina wona so ache obetime akọ over 20 minutes akọ 4 to 5 rounds bonso oba no na ni agye so a muwura de wadamu sunko enti mi wi adofo a wutie me ba bia wo bia no a wo iku ayemre ewompam wontimi wani engine no kanfo adura ya to ne din se pakum capsules no ka kire no no nkope binto anase wa okotoma no se ne be ya wo so no empaso agro no wani ebetimi agye ho na bema se wo topakum na tometfagin capsules ye den e ka ho se ne be ya ebeboa wo ama yare no ase etimi etuntem e de afiru ni peduanum ana ema so de na ejenike 442 oba ubu nsa na wa ya ase ewiem ya na emprempie no yenua mo man bi wo ha bosome so a na to no ni su ani awerho wonde e ka no koran ka bosome de ma ebi nso da se obebu ne nsa because abribi obebu ne nsa no yawa okomu no ya na eha no enti oba se wutie me na o sa hawi bia bomodia se onsa ebeka edura ya to ne din se Jenikel 442 eno ni be sisio ebemwa yo besima ebema niema bia timi akonkan ayeden e de amount oba esasisio wa himfio oba bi ha nsuo egu no woye ya na nasiafo misro uyo oba enka wo ase a yusu Jenikel 442 na emwa na nyi sa hawo ni nyina ayeden emfamfiri ho emma oba so to Jenikel 442 na ya na wato metfagin no so ayeden e de aka ho bi se ne ebe ya ebeboa enui se wupe bia heba shop baby biala ye to aduro bia ne pharmacy ukwa wo ope adura ya to ne din se metfagin capsules Jenikel 442 pokum capsules eno enwe nyina no ukwa eyade a onsa ebeka bi ana ven capsules no siyema obi a wodwunso mu hawo ene enemu yade se uye obi a odwunso a obre odwunso ntentem obu ha otimi kogina baabi obetime yini bemmo bedwunso adwunso no emada mesro unya adura ya to ne din se ven capsules na eno so eye se adwuma no eyi sa hawo nyina edi efiri ho enwe se opobia rocket ya so ye wo kumase alaba udu kumase alaba also pepeni siko sika fie no ye ne no ene di enhwani mu ewo kumase eho ya yaresabia nti yade bia ha bia no ode baso a nyame nam yesu ibetu yade no ase edi eflu so afei enu no de wodi wani kire ba bia to waduro bia na onsa ebeka bia number ni le 0248 88 50 40 0248 ana 50 ana 40 ana say aye enu ni engage anu afre 0244 18 32 30 0244 18 32 030 enti me so mo amuhwe TV ne de number ne de TV ne so enti ubetimi afa na wa frame bibi biala wonti ase bia no yebenya abotra de amount enti yakopon ya aduma dasene mo sabetimi nka biem nyame nhira obi amen nyame nhira papa fido quick
no yene no ene di enhwani mu ewo kumase eho ya ayaresabia nti yade bia ha bia no ode baso a nyame nam yesu ebetu yade no ase edi eflu so afei enuo no de wodi wani kire ba bia to aduro bia na onsa ebeka bia number ni ye 0248 88 50 40 0248 88 and 50 and 40 and answer aye eno ni engage anu afre 0244 18 32 30 0244 18 32 30 enti me so mo amuhwe TV ne de number ni 0248 88 50 40 0248 88 and 50 and 40 kuma 87.9 FM kuma munsam djumadi no a ene waso eguso awutie no me nua be ene nkomo ba wodin Pache frame Abigail. Abi woni wo form wodin Abigail free na ba Asante Mampon awie abi Pache awie de brel mi wie school 2019 ena mi hu boy bi ye friend no Amankwa Joel o ofri kumawu but dia omudi ni ye na kwa me ena o so peme Akoma FM ena me se adwuma be no ena so UCC o level 300 ena me so okay nti apart from no nya adwuma bebe no se o ya tomatoes farm o brekum nti o ye no se opesu ohumi na boy no so ye me classmate o SS e mate o SS no so opesu ohumi na me se no se afijase nti o so ne brand ne beba honom ana o ka kire me se yenso maame edo eye bayrefu no so opebi na me ayi ndom friend dwaboto no ko pebi me digu na me hia no ti won ne brand ne bae na ne brand se okoda na ho aba no no si by station ho Akoma FM no so free ha okobrekum nti okọ ene be 2 weeks time ni no ko no frame phone so me di nkomo 2 weeks time no frame sign o save o bank bi na bank ni collapse nti o perfect free brekum ho abakumase ena mesena de wabo mama amane no so da bi o sre me anti onde semo 40 cedis ya me mani bi na me sende 40 cedis man no si wo yitika na o de misika be mame ba so yi wieye no wanka ho asem bi me busa no so no o so bibia ye okay na me so okay ti be 2 weeks na o san frɛ me san o ko afum sika ye twa no ena o mo si 20 o sre me o pe 20 cedis me sending 20 cedis afi so komode no to o sre me a me ma no 20 me san fa 20 cedis nsan kan na 40 afi o sre na ye credit 5 cedi me so me pe credit me ye sen so credit ne bi mfrɛ me yes me ana me frɛ no enti aye no na o sen be pe credit ni bi ana me se na wo da be na wo ma me credit ni bi da no so me me skanti si March 2020 ana o send 50 cedis no ye credit 2 cedis ede kan ho enti ni 2 weeks time ana o frɛ me sign we do up ma chewa enti obefrɛ ni bi obi a o si o UCC no na me se na de enti na obi a uko school na da bia ese o si wafom ne de bent na da na ono so uko school no weekends na me se sa ono me so okay ko no weekends amat enti waye obefrɛ no o online kura na obefrɛ so me wa class aso obuo ebi kura o frɛ no me di nkoma wo te se moa esu wo echire but o si o class emu esu no ade woni mwa na esu ade wa class o obuo wo hyefuom ena o yenti onu ne sending sika na maame no 2 weeks na Akoma FM wa fa manfo mo bua no wa afuo no ena afi nsusu no afuo ya no do 2 weeks nti afi de wo bam nti wo de 3 aka ho ma na ye 5 na afi nso sponsor manfo nto osre mi a sponsor manfo sen se o show musku na o ya dan afuo no afa manfo aya na o mo be ye bi ma no nti waye no so osre mi se wa short nti osre mi aseme wo 1000
Hey, say you the free kit to back asiem. Me man be na me see na se wa na so ma me nso no wo ye adwuma no tumi de care belodi tomatoes adenti na won frɛ no enji say no so wo se be man ya bondi e oni ati ni frɛ na man kwa jo na kwa me ofiri kumawu ɛna wo ye na me sika ni de mini bosu wo de ka kyerɛ wo ma me na me asam be na wo ka kyerɛ me nko ka kyerɛ ma me se me boy se wo hinya sika nti o mani bi ano so de mesre wakaka mesema misika na wo mihunya na ya miwie skunya sika na wo mihunya na 1001 ano wadi ka je 100 cedis no entimi na me de friend na ma to Wisconsin for one so forms o mama admission no mo say admission September member tina 1000 na aka na mesime kwa na me de atoto handout ana mesisika yi de nya de am de be ma no kure nie me ka kire se mi ana wo do mi aka o school kura meboa na afi kura no na me fa half me fa half kura na aye de school fees ni ba me fa half na Wisconsin for school fees so 3,425 per semester enti obefa half na mal mo so afa half na mesesa ti o kan we no di close mi o na o kan we na me call bank no me ko yi sika na 1,000 na me de send no na before somebody say sika no na wa ma uskapen like o me ka se ni sika o send ma me 52 na me ka no credit 2 cedis ni 50 cedis no eno nko a ena obeji se sika ndo obeji sika na o si June obeti na o di sika Akoma FM Every time me send this kind of man no one frame me biem and I me friend was me phone. No send man no 1,000 no. And now me friend I was saying the phone say na me na phone say den na de kasa o say awaje ne bra phone o ne me de kasa. After 1 week me friend na won fa 2 weeks me friend I was say Cote d'Ivoire. Cote d'Ivoire nti o say mu a what came wo Cote d'Ivoire. Okay. O ba onu obi nenam nti oba be explain bibia je me say me explanation bia me pe misika me ba me ye ntwa ya homra sisi a Cote d'Ivoire mido na den na wote wo stay wasa no feel wo ma wo so enti ehu hia say na ha na da ye so me bread dada me de me bread for dada tiri guso bread o ma no waba aja no ko enti me sa frɛ me na me se me sere wa hwa wo ba no na me hwa me ma no ya tina wache we ba we no ba den sam no enti sika na ha sika kwedu a wo de bo no na me ka kyerɛ say one man is kakra so akwala no so we duma sam nye me sika na asibi sika no breathe in ya ka say breathe in out ya say breathe in na o breathe out so out ya say yam akwala no onhwe no enti sika no marabi wo shia jo no wone netina ye woji usika ye wei wasi mame 100 Ghana mame 200 Ghana mame 500 Ghana wo betu kwan wo oba wasanse send ni sika no fa bi mra ene ho ne maniema oba bi fra ya wasi ne kuro no wabeka che so woji usika na I want that enkwa ne hwe ne de yan fanto because what I know ne say o ba si and sika enfamao you were listening now ha o se na mbolo to fa na me si wase to fa ma sika ba bi sika no wono kwa yo fa so di sika e wono me tofa enkra ne hwe ne de ebebem nko sika no de wajeji bia wajeje se me ma ne bi ni nua ka wo kwa akofa ka na aba na obaye ne tenzi na adwuma se me nya ne ade waje sika no di kan waje 50 million your friend say I want 5 million 5 million or J and or coy and was buy no budget 20 million 20 million was 10 million 10 million that you want to chance me ko Jessica ko ho ma no and also 5 million asa na was 3 million e ka ni sika asa ka no kwa say ya wo se yan famra na me sa diska e ma na ya koto ho ma na ya siesie ka no tai sai ba sai mia na me sika na me sa de koto na ya sa de ka no ahya ka no bio anti sika na ko so a na me ka kire wo se fa me sika na me fa nya madwuma na wo su wuni bi me pa me mbo odua na me su dua body me ntime wo gye ma ma odua na ma bo odua na me de wo ba fa mra kwan so na wo se mra kwan so na de he you we na wo te ho na nkunu na ja na woni me sam woni me siesie a are wa siesie ne bi na we so enya nkrofo na di no o mo go ho mo ye papa ban o mo so mo matiri aka na ma ba kan de
ɛna me sie so man tumi anka wo de na me de on no mbaka nko de a me de bɛkɔ maako me pacho ma asɛm no ɛna me de bɛda okay enti Joshi awo no waka kyerɛ wo sɛ ɔwɔyere de di nkan me pacho asase ndi wanka nkyerɛ me bɛbɛ na abɛhunu on behu ye na ancha bia sa na me hunu wona ne tena bɛ sɛn fi sɛn bo so sɛn me ne betena bɛ sɛ me fa na sɛ bɛ sɛ bo so me mienu okay Oshia wo na wo awoda bo so me mienu na hu so ɔwɔyere me pacho ɛno no na bɔ wa mane na akɔte na bɔnten obi na ka kyerɛ me obi na ka kyerɛ okay Joshi awo no ye mre sika no so di sɛn ansa na all start ye demand sika de afiri ho me fa na sɛ bɛ sɛ bo so me bɛ sɛ ko bɛ sɛ nan mo hono no eno wasase disk wo me ho okay sabre no na bema wo yire na obefa side chick no sabre na bema wo like wo ma sika bi wo bisa ni sika ma wo ma obi no wo se o bema e kra de mini ni hia ye be bosumi nan mu ni ohwe mi ye ne bisa bi o de ma mi nti na wo no so bisa ni sika me fa ma no wo ho be pa twa de bi former senior na ne kapre ma hoda o le fa se bia 20 cedi die obana no 20 cedi 20 cedi le de bia na obana no 20 cedi bia me fa se be se 3 days 4 days o se di 20 cedi duma sa me ye ya de shomani na me ko so na ma obi we share no now high rodan me pacho la me han na ye papa maame abrewo bi fie na yete nti na wuti wo fie me fie na ya abrewo wuti dem me chese so abrewo but wo dan ya okay nti wo share be me wo ka kire ni say me kra me gida metu sinse wo bi kra dem na meda enti me ntumi fa be ma so nka me ho meda enti be ma se wo pemedia ani han dan ma me na me nkodem na ya watumi a me pacho me ka kire no na ono akora mpo confirm say adwuna sam no wo fom na me hwe nanim na adwuna sam koso oba han ya ma me jo han ma me pacho wa han ya ma me wa han ya ma me pacho da bi wa han da na ma pacho da mo tren fie say 13 years ni wa han dan bia ma wa han de me fa say me diska na ma na ko han ni wo adikuro mu no ela me na me tua no ka ansa the following year no ela ono tuae enti se wo check sika dodo a wo de amanjo a ebe so mbe say sika dodo a me de ma na wo gigi afiri me nsam de ebe 90 million Akoma be 90 million be 9000 patwan 9000 me patwan yi bi kuro egu na che se bia wo de amame wa hai wo yi bi egu no ebi ni we ni ana na wo yi bi egu because be ma onu na ja wo na ja no ese na me se me ne ntimi ntana are asatra me ne teno emboa me ani sen jumedie no enu a enamaso eguso amutie ne na adwo dai yenua ba yi de yi yatwe ensam no de di akire no ano eden ensamfu kwasem de di akire no wo bepesa wo betan radio no anasa o television no so na watimi etie ne yie panti e beto aso se de si etie bia ne da so e ba clinic na me kanfo wonom de ama wo eni yade etena wo ani so eni yade nko ade fa nko ba bia eni yade wo maame o papa wo ankasa onua bi wo baby wani nani mesro eni da so e ba clinic de ye fa duro enwu ye ni so na mum no ye ma waduro no mu a ebe hye yade ni nyina mwani no etumi ada wo pa ye sanse eni ye ni pedua kania emma chima bi anto ho enkran tabora ha je wala ko junction Kumase patase brother man Ghana State friend 0540864232 0540864232 yenkwa homane so 0322498035 0322498036 0322498037 OPK has free na make am for dem won ne charger kama battery no eche na mawansanka OPK has free OPK charger ento bia bi se enonko a mo amupe bia to your 0242497133 0242497133 wudi ni baby afefre Maa Akos ba so si koni ni ebo fa si bonita ni anko na do ho esepa na ma sama da wasu ni se ma me no kwa ya de na so na na mu so we ye ni ntino oh si kafra wallahi no munye wudi ni baby afefe
hello within the baby free yanko within free champion buffalo come highway na obase ya bachelor so wo ba me so we full wo wo na ta we te ni wa minuta we de ko ba yidi kuma ana wa de bobo ka ni wa de de bo ai train bo ka ni ana de de ni se ko àwọn fún ṣe náà ní ọmọ ebi ní ìlú ìgbọ́wọ́ ṣe mímú ìjà ọ̀sẹ̀ fún ṣe so nínú bá mi rí ebi àmì ìdílé ìjà mi rí wọn nínú ọ̀sẹ̀ bá wájú ọ̀nà ìdí ìjà ṣe ọba kò bá kíra o. nígbà sẹ ẹ̀chàmpọ̀n brọ̀fẹ̀ nánà yẹ funeral parlour wọ̀ sí bra ní bẹ́ẹ̀ jí wà adísìẹ́díẹ́ ní ẹ̀ máa bó tray ẹni silver gold basins ní nyinaa bi wọ̀ adísìẹ́díẹ́ máa handkerchief towels cloth ẹni drinks ní nyinaa nọ ebi wọ̀ engagement wọ́n ní ẹ̀ mẹ́ nyinaa bra nánà yẹ funeral parlour fẹ́ no 0243389725 odi ní bẹ́ẹ̀ bí afẹ́fẹ́. ìdílé wọn di kwabena bò bí àṣà lórí kàtó sí àbí tí market sílíkà fún ẹ náà mu ẹ̀bẹ̀ sísèrè papa mu wọ́n ti papa maame ní kàwé ntúyà nìka káwé yìí wọ̀ ọ́ yẹ bí ká abúlé wọ̀ sọ yìí yìí maame ní sìkà ẹ̀mí yá bọ́ọ̀mà bẹ́ẹ̀ náà yẹ ká yẹ kó gbé ọ̀dọ́ kọ́ máa mọ̀ mpẹ́nà abúlé àná yìí wọ̀ tó ọmọ ẹ̀rọ so ẹ̀mí ní sìkà ẹ̀rọ adé bí ẹ̀dẹ̀ tì lọ yíyẹ mi ẹ̀mí nkọ sáàsì ẹ̀mí dáadáa maame ní bí a sẹ́mi tí ó kọ́ adé ẹ̀mí kí abúlé ètò ìhùwẹ́ bíbí àwọn ẹ̀tí yẹ rẹ̀ ẹ̀tí yẹ adé lẹ́mẹ̀ fìlẹ̀ nà yẹrẹ mi soso ayọ́kọ àwáyé yẹ̀gbọ́n àgbà ọ̀dùn o ẹ̀mí àmì ká mi sèpẹ̀ bọ́ọ̀mà yẹ pọ̀ fún yẹn nínú ìrètí à òkú mẹ́rin yẹ bíbí yẹn ọ̀rùn kámọ̀ ọ̀bọ̀n tìrìtà ọ̀dọ́ òbí bí bá tóbi rẹ̀ ní ọ̀sẹ̀ màmí abẹ́bẹ́ rẹ̀ tètè ẹ̀nà mi kúrẹ́ yẹ sẹ́yìn ètò ẹlẹ́ni kúrú yẹ yẹni kúrú yẹ ní papa. àkúbí jìnnà sọ màmí nfa ni wá tẹ wíìdí ní bàbí afẹ́fẹ́. ó ní abá kó sí abáfẹ́ bí. ọ̀fà kó àtà yẹn kọ́ a. àárín yaba máa fi wọn àṣà tí màá fọ kó fi àṣẹ ní ọ̀tá pé ní yaba máa mi ẹ̀ mú ọmọ ìjùmọ̀ papa wọn ni wà bẹ́ẹ̀ jà fún ọ. na yɛdeɛ maasɛm tete papa no na wɔtiri trafe ɛwɔ amansan nyinaa anim naanu fiade wɔyɛ sɛ meba nyinaa sɛbi sɛ na mi sɛ asɛm bi ne wɔ asɛmpɔpɔ bi ne wɔba bɛka kyerɛ yɛabɛdwafoɔ ne atiefoɔ sɛdeɛ woyɛ nyinaa sɛdeɛ wobɛka nyɛ nkɔɔ ma kora ka sɛbi sɛbi kafasoɔ kora wɔ so maame mede hu ne sɛ ne wɔpɛ maame no hu na adidie ɛnyɛ awadeɛ bi ne abrabɔ bi na ne ɔpɛ soɔ ne maame no bɔ wɔn deɛ ne yiri pɛ ne kura te wɔ a wɔka so wonim wo wee o maame kɔ ba bɛtɛ wɔ ne nanso papa yɛ mfi ɔkɔ so ne maame ate wo bɛ 13 years a ɛka biara maame no sika biara maame de akɔ akɔdi papa no wɔ no mo yɛsɛ ma akɔsiareɛ ne bi wotumi yɛ sɛ ne nyina kɔ do obɛnya a wotie mu bi fɔm maame no na sɛ maame no sɛ wɔbɛtena se na sɛ ɔsa bɛgye obi kora ɛsɛ na maame pɛ ne wɔ nyina du sɛ wompɛ wo deɛ obi deɛ na aba bɛgye ale ho ɛnɛ afɔ wo nan ɛna ade sasa ade bɛsɔ ɔsa no nan deɛ wobɛtie baabi a wobɛgyina mede ase me nua papa pɛ nyame ɛnhyira papaapa ɔfa kwata mede ɛde Maa Akos program no ɛyɛ akoma mu nsɛm saa berɛ de abusuapɛ ne nsɛm yɛ champɔn ɛna ɛbɛtena ase no ɔde agodie mu nsɛm yɛ ɛyɛ krogyee na mfrafrɛ wɔ bia ɛne mu